problem be say Frank or that's your bow. Boy, and they are Benyamo. Offer a bimu cry. It's opposite grandpa. Sir, it's 1 month. I mean, besides, and so 1 month family, the number. And Tibaku free my house, Frank free my house. Maybe so you man no Annie. Frank free my house. I branch up so book as ya. And I'm in person in the bed down on Amumbuami. I didn't see 2019. I'm in no way. Next 5 years. Pasha. You say any buy no si binqui. And no mammy 100 cedis semi fanco toedro. Na me ye juma inti me ankasa me jimi hudi se me wa meti me ahwe akwala no. Inti manko yi. Inti me free baby a no onim se me wo no. Na me ko hide down wo baby foforo. Inti me ana me hwe me ho anyi se ni nya 6 months na me hia na danfo bi. Anu waka che me se Teresa say wunyem na me se ai. Doji se ko yi nyi se no wan ko yi na me se no se wa ya ade. Me be friend anu of friend menima no se Teresa nyemo no se sa anu oni mi kasa ba wa ma me skase jiko hospital me ana me ko hwe me ho na me ye adwuma inti mi wo ya ni se mi wo 3 months ansa no wo baaye mi ko yes emu ka nyina me na me chiaye inti akra ni di 3 months na obaaye na me na teme nchen inti obaaye na me bom na ma sa akwala we die mi fa no mani papa obeke bia na me na nasi sese zo no so abablewa na mi fa no ma no enye hwe na me si yo na mo se e ka na me boy no mi sinsima no ntia na me si yo we dia mi ye kla enya de obetimi atia ne nyina na o ma mi 10 million ana o si yo inti 10 million no so wo kwa aba no wo de 10 million na aba no si yo inti o da no okoye no ma ye 1 million ana me si yo okoye oje mi jiye mami mi ntwantro mi jiye into okoye no of frame no say every month bia obema meni akola no 100 cedis ana me si yo every month there 4 weeks no obema 30 days obema 100 cedis ana me si yo ba o say mi kwaye operation no minti mi nya adwuma say first no wo ma ne oye format no obae ana o say obehwe akola no win card ana me de man afo okoye of frame o say na danfo biti so menya ho na danfo no chire ni mu se manfa ne di anye win card na chese akola ni nyina me fa akola na emma no ena me se ye krobofo ye wa memre inti minyem no wanya minti mi fa odi enya akola no win card ena o si sa fiti danu kon o ma chop money bio me ana mi ko bank akaka na ye di hwe me ho akra no nya 1 year ena o flem no si sa ni mu ade na o ka asem no me mpa ne chop no me si o so hwe no na wo ko ende o sika hye oboto minti me pa o che se fa o sika ma asi mu ade ai na minti me pa na che na me si me kika sa chelen afede o si wo enye hwe na sa be ma ye sa wa me ti dan o se ni 3 million e ma me afede every month bia no kra nyame ni no ma ye 100 cedis no every month bia no ma ye 100 cedis no inti akola ni nya 1.5 e no be ka kire me se me fa akola na ma no ofri akra e ko ni kru obesa betwem no wode akra na ablem no wode ni ko kire ni maame na me si debi na wo kla me wo yan o maame ama oni e bi ama na wode ni ko kire ho mi ni mo busuan ni bia enti se wo ye samman ina me ni kra dia agba se wo ye samman se wo ye nipo minim no se wode ni ko eye na me brase me fa na ma no wode ni ko ampa e be bosses no wode ni bai afri edu Christmas bia no abeje no wode na aba enti ni be yale mi kwa yes no mi ana mi force me ye bibia anti kro no be bie ye e ma mi sa akopam biom sister no na mi niska mi wo plot bi 50 by 50 mi ton ye pic photo ni wa ha inti mi yale mu na mi friend ga che mi yale o si ono na ya mi busuane ana inti mi koton asade na mi di kot sa mi ho yale inti yale ni mu no na mi inti mi yale akola mi inti mi nya hwe ma no inti mi anti oba no se the way ade ni ye ono paper wanim kafra paper wanim mama test ho din kukudro fo ba paper wanim kafra me auntie ba no se the way ade ni ye ono me fa kola no nko
no moti kofo di agogo e ho no network share da enye papa wo ho enti odi akra no koye no na me friend ka chan say akra no wonte mi chen bi no oti me auntie ho enti sa 100 cedis no odi mam no na odi mam me sister akra so okodru ho no 2 months ansa no man 100 cedis ba onu no oni ba enti won fa ho onjue no echi no se akra no ye den a obekọ ni papa obeba ye ho nti onu so boa me bia enye hwe afi de Christmas we na me auntie ni frɛ me say bra na frɛ no say obeji akwala no na akwala na be di Christmas wo no ho akwala no o mu di Christmas ni wi a odi akwala no beba na me see you nti na me ka che me auntie say me akwala no nko no si wo enye hwe akwala no wo ye den aye ni papa no wo si we hu ni ba cha ma ni nko na me see you na me auntie ka che me say esisi ni so say brad buka kwaji akwala no nti mi so mi fa akwala no nko na ye nko di 3 days wo na ye na mi ka che me auntie se me ni be ma nete na mi nko di 3 days wo be ma foforo ho ayem ba papa ho ukura unia be ma yere ni mia umpene nti mi nko nti ye wonu ya mi wafa baby o ya ata na mi friend ka che say BBC ni say nti ye fa ne say me yale nti o be fa akwala no ko ma ni papa na ye di Christmas wi a onu anko kwaji akwala ni mblem ana o see you ampa brand ba akwala na me ba no so onko na me krokro na no koi ye di Christmas wi a ye friend o say akwala no ba ye no o bisa na twi a onte o bisa no brefo a onte nti we sizi akwala no o de ni kusku anya me say o de ni kusku sai ye ko sizi akwala o de ni kusku ana me say o de ni kusku sai ye ko before ye wa memre tu ukra ugina hon unim papa unim ni mam efie poti a me free kra unim ho na wo beji akra na na me ka che say na wo beji akra say blue do bisa o say ama ya me didi na na say say me didi wate na me ba no wo be fa na say blue do keke na wo hu obi a na wo be fa akra ndia me mpone fa me ba blame o so fa akra na mba mi yam shishe mi minti mi na sister mi ye kasi o fiti Christmas mi da mi na nti na me say me kwa report asem no me call me di na no me say ya waresem nti me fa kwa data house down me call na edom we hodo da yo amakoma ya me no me nti me ngina ho na me call nti me fra me ante say edom wo nti me ntwen wo se saade a me call frankedua ukọ ho kwan so a ho na ben yo mukurum nti me call ho na me call report na e bia police for no ko hran ni maame a ombe ma odi akwala na aba na o see you mi ko na mi ko to papa na mi report asenu man onu so ya mreni nti mi to omuka ngona kasa ni nyina awie ya o se na ne edri de be man wa ma o charge nti ji se ukrokro no asa na odi akwala no ba na mi se na papa me woni mi kai de mi nti ase mi krokro no se de obi a obeja mi ba fala no mi krokro no se de o se ji ukrokro no na mlasa ma wa ma no se akwala ni nti brefo no enche say openi bani dachi na me say openi bani dachi nie se oye na ye friend say papa no wanye nti munje mi bableme o say ni obeka na waka nti no o kasa no say na me po mi say mi credit na me money 20 cedi say ji na factor credit mi pese ni me pen won ye mami na mi yi odo bi nchile no o say ni obeka na waka mi so mi ntimi ka say fa me 20 cedis mami ho na mi jaye na me bafi fiti hono mi da menna afi de be ma no mi friend no first no mi friend na ko otimi ka mi friend no pe na me say fa phone no ma ba na me ni kasa o say eni ni me ka sa mu kasa tantan no eni mo me ka sa mu kasa tantan so ni so ni be kasa tantan de mi fa phone ni ma na me say wo ya boa oni mi say mi kasa ye tantan ene se bi o se mi twa so ye tantan na wa be di twa tantan no na o di abewo ba e ba ne de ye ofe na wa be fa mi ba blame wa fa mi ba mle me ma police achu o se wo him fa ye tantan o se eni mi me ka kasa tantan na mi se oni mi se mi kasa ye tantan ya se bi ene se mi twa ye tantan na wo be di ye na oni mi wo ye na sa akwa ana akwala nde sa akwala ne ye ofe na wa be fa mi ba tantan no fa mi blame na wa ka ti no frame mi ati no ka che se me didi na atenti akwala no onfa no ma onfa ni ma le onfa ni ma che na mi ati ka che se ye be chi no o si dan pare kwante mi chi no na ye
Inti minini wo awoni mu minyinu minini tranya na wanka kire me so wo yere. Inti minini tena be 1.5. Inti minini kase bia no ba bi gi phone free ni nche no se. Kwasiafo mo sara na mu ni na mabonte na mo gigigi amanfo kun. Odidi matem bia. Inti mi mani ka asem ni wie enyum le bokora me frɛ na me so obey. Ka bibi kile me na obey ma no mi nim se owo yere. No se ya sa wonim so owo yere dia. Me na me ye ne yere. Na me sa you sorry. Fiti ne koi. Ena ye benada kron Nyankopɔn ahyehye ede amaye no wakan yen aka atiasefo ho. Me ne mabedwafo protocol afaye. Anase eroko ye bubo eroko na afaye enti ede Nyankopɔn ase. Ena ye benada efo birthday kwabena ene abenafo nyina baby amutie yen efri bia ye mamo happy birthday say fiade bia your birthday me say Thursday bia ye me birthday papa oda be na ye your birthday sir obi ne na yire fiada you enti ebusuafo ye dem live wo Facebook Akoma 87.9 sanso so na YouTube ye demu na Onua TV enso so ye dem maye soko fefefe te brighten ewie yi na say Akoma FM adaroma any media general o makam omuho abomu obi say the wa say metena se na mama ye asama baso me pacho wo makura baso na nya Akoma FM ene nana ya Owusuaa Bempah mabaso say dika memu api ebizama for sita mechi media general team ni nyina so ta mechi enti say ya baso nti ena ye studios ohun munsia ye de aba say de bia ye na munsia enti say ye de aba munsia old fashion die asesem enti munsia bi why we afe enya ofe of course Akoma FM de bia ye besesem ama won so wasesem enti say ye biem yenya aye open floor nti monso munsia bi wate ase medi ni nana ya Owusuaa Bempah meni mabedwafo ya ye krado say nenso so ye de Akoma mu nsem ba besom na onim say Akoma mu nsem enkoa ni dwumadi a enye se de bia ye de obi ba betena ha ni aka ho asem na de wu fam na ye nyina ye problems ye nyina ye fa ne ma bebremu enti sometimes ya na ye pese ye hu aduro wa wutifie wa asem bi how asem bi kire wo so untimi ema metena ha nka enti ya ma kwanya ne say okay ene yi da bisi ho na ye nyina ye hu aduro wa metena ha nka sa o nanso so esan asem a ye kanti no won so wo hawo no wanya bare half anase 90% ehu muaye any solution bi ama wo hawo no enti ene ye be ye hu aduro wate ase last week na aseme ye hwe ye ntini anya ye hu aduro ene de me de aduro na ba ene eye me senior nurse Queen Sabida brother banka ye imene no ye wura lab diagnose eye mba me ne ade no ye hu yare bi na ene ye pese ye treat enti papa sofo ekita syringe ene needle aye ba ye twe aduro ni se ne de awom fresh boy papa J ene lab technician ena peggy the pharmacy ho on ne be yinro no papa sofo nso de ne owo injection room on ne be won panie no ena doctor me nurse aye wo consulting room my assistant physician me PA na me ne ye adwuma you free consulting room nurse omo keka ho no bia be na adwuma fefefe na won so na ya diagnose wo no ya ma waduro na ma nso ho ato no Akoma ato yem enche bia na ye be ko studio B na ya kwa akofa feedback na ye ba de wo so no ye beto aso nti studio B they say me producer baso asemo na me say taking na obo no kra de me won wo ma screen yusu bi de bia na obo taking enra na e neche say me de mama me fans na ma baso studio B yanko producer yo nana me da sipi na me chetie for ene ebna awie na
ne omo ne se dwumadi a ye die no ye kua nim bi a ya san bi a chi be kan ne atwemu ama ye tiefo ne ahwefo hu ba bia ye duro na afi ahwede nto aso so afiri ho no ye be kan ya ye nua ba bi ana ne din di root ama be bosumi mu ani na oba ha no oba ne ba ga bi ne ba ye na oso de bank fo bi ka ama untimi ntrafie udwane dwane da place for hwe no ne ade na msukura ma abaka ya ne ba no so se no ne papa ntem ne nsem bebrebe ntie to safra papa no ba ya ye hwe mu na se kase ye gya akora na ma ne ma me na tene bitimi ha adwen ntinti ase ye dwuma me de akora na ma papa na odene kwa da bia feedback a free ho eba no sa akora na start school a ya ko school meka so ko ye me ni akora na kasa be emprensa ni papa no so akasa be se pregnant oni onua no ma kokotu mu ete kama asundwe e wo fie bibia eye fine na ye nua ba no kana wo de no ye ne etiefo kekan kakra oba de tie no se ye nya 900 Ghana cedis na nanke no mo hye ne se nke betua sika no mo efa ye tua fa wi afa ya hye nanka de aka no ya kwa fa so betua esan se sika ya dofo adaro me ba ye ne swanti mpedifo so adaro me kan sa se pe kakra so a me no ka say 1500 Ghana cedis ene saka ya sende de ama opani no a ya no kasa ada no onna odi route ani mo bank ho a ye the bank you can say ni loan ho djuma nyina de ma no ti no kasa owura Emmanuel ya send 1500 cedis de ama no se onfanti e ka no asubi na fe ye hwe hye be ye na de aka akire no yetimi de asoso enti oba na sania etie no me kan ye bia no obi ho no mo a da no wanti anase bi bo na oti ye ne so na hodeni ni ho ne bia no percent ko ibi di support okay enkachi yeguso ekade ye se empro nti yeguso ne bank for no kasa so munya botre man kakra na ja yetimi 1500 for free so idie ya kan enya ne kakra sa na ntimi hwe ne enua ba no ho ntimi ntono ti se bi obi tie ne se kon so Akoma so betimi kakra so a ye se tietia ene botoa kitu obi anso nsa nti no nana the number near 0530 0530 50 78 49 0530 50 78 39 49 unyina sa ukasa no enti nasania etie eno no okay na ye nua ba ya na no so ba ya ne nan ahono ye jepim no Dr. Mensa se yemfa no ma no na onsum na me anim ni ebra ewi adwumadie no na course a eba doso wo mu ma ye ready so hwe akwada no nti sesei no yeguso a ye ntutu ye ne ahwe ni pa ba ko ede be hye ne nsa nti no sene no so bokwa kosi bia ne kosi na otwe a be se si mu no ye be ede ho ensem nyina ba bedan ye tie form mo ho sene eko nti yeguso a ye adwuma enne so me ne enua bai Agnes enkran ekasai de wase catkis ebunu kwase nti oje no 200 million nyame adum ya ma tie form say ya come and say adwuma say 50 can say 5000 Ghana cedis 50 million kaniska no ena sofu so obetimi na catkis so obetimi nti oba no so atiase say dia aka no say ebompa ye ama bra catkis share no aso na yamba ya dum na hode so awie peye na fi yetima yi bia firi won nti da bia no komodi eguso aya me ne oba no kasa me ne be mam so kasa bia ebetimi akoyie nim say awrade adum ebi krampa da no po share na ensumpo ebetimi ahwene ayi firi won nti kakra no oba ya yakuanim ba mi jade aka ma na to aso nana ya da say an me producer nana Bila Kantanka ena motse nene no an me ka kireo se Akoma mu nsam de yenya results na asem bia eni wa ebu fa me ne mabedwafo so Queen Sabida brother banka hey ena wa ye do ena ohunye fe wa ye de bacho we cha picture why a video call so when we baby am free ba why a video call sa the video call ndi eko receipt aba yeah why if pass chese mu wase onam nim say young girl bi eja oba besrai o ma me abrabo me mama ho the dress code way
Me anam pam ye. One na pam ye. Yeah. Where the pam bi ma me na meche. Belt ni nyina one na ye. Yeah. Eh, what does you jinemu? Na bibi aboko de. Na me adom ba ya. Ene yaba. Yebesun. Ene de yesi obi a case. On hold on yenye dru. Eno so hia. Ehia pa ebeko fie bi makosan yare. Ene ona ye me physician assistant. Me no na work consulting room. Ha bi krem. Aye ejim. True. Reverend Sia Apai Life. The road is already clear. Is it clear? Is it clear? Brutal clear. Today you are my lab technician. How do you take it? Oh, I think everything is well. Everything Is well. is well. Well, very, very well. Okay. Yeah. I'm saying, Tama now kasa. Baby now kasa, and yadibe wom. Yadibe wom no say we abo. Yadibe wom sasing, which mu yanka. Papa. Emu dia he. Oh, ye hu adura mo nyɛ saa. Se wom de wom ye wom. Say wom no, ye wom. Wom de ahe na wo wadwen course. Oh, ni nyina. Which of the wombs did you take your mind? The old one. The old wombs. Ene papa fifie ntem. Sare kwa pra no wa anya bi. Me kam chiro. Ni abre papa. Ene wani abre wa hu. Me kam chiro. Ene na ebu afa so baako. Oh se onze ade bia wo ne bre. Ndi ya ba na de ya ba. Ya pese ye mo ti ase se ya ba adwuma. Nti counseling no na ama wa anya yi no. Sare kwa pra na wa anya no na nkrofo no dose no. Onze counseling no. Ya na nkrofo bantem. Ebi wa 4 am. Na ebi afrem so mo nam kwan mu ba nti na ba se uja bibia preparation na afi. Oh. The committee. Ene se wi na ye be pontem. Ene me am pontem. What person point? Me wo nko a. Me nko a. Sa. Okay, so na nabila ma me kwan dia. Na nabila be ma kwan. Wenye hu se. Obemo. Wa ye yi di. Wo hu se me ye off. Hey, ene mama me chiao. Reverend Sia Mama din de say. Meridin. And the Actually. Nyame anam te he. Queen Sabidebe. Yeah. Queen Sabidi. Ono ewia de obebubu o kina ma adwuma. Me kam chero. Anti me na ho den papa. Anti na de me pon wontem no akoda no no na aka ha kakọ. Ebo be 7 na no me release no. Ano so hia. Ma sheda. Everything for 3p garlic mixture. Then ya send ya mekano no garlic na ya keka bomu edi nubna keka ho na edi aye aduro say for boost to immune system no wo blood pressure na e wosoro no e wosoro dodo anom 3p garlic mixture wo feature komu ya oni nyina nom 3p wo sugar level wo pese ye kama na embro so e no emba for ma mesrew anom 3p stroke frefre wana se wo bia wo de nom bi asthma ene wana wo dwunso mu ha wo nyina monom 3p garlic mixture o sore na se wefu aye cheko wefu na se bloati nom bi na wo yem enda ho kama me pa cho ubenye 3p garlic mixture wo pharmaceutical shop bia wo krom ha nom sei anase Ghana ha anase wo pe no dodo etupa Kodani herbal, Misty herbal, Colinac, Apidank, ena Angelos, ubenya bi ewo ho nemum ope enchechemu remedies so eya frɛ Piwak natural ewo 0248 928824 0248928824 anase 0201 000021 0201 000021 Memo rain fi say 3p garlic mixture no eye toa enti to eye asomu ye fi say bofom a ebebo 3p die mama
kama Sound. Kama ene mene kwansabi ye wo matade ye ho ena ye consulting ena ye consulting room no wo matade enti ye to ye nsafrel se matade hospital ye hospital nwanwaso bi ase wapomuden ho nsem hia wo nko ade a ye adwankoto wo omo okuma se santase runabout go filling station na chi ho na eho ena ubehu omo general OPDs omo ye bi surgeries ahodo maternity care omo maternity ne de me manage ho pa fi se okwo wo ho abotre ene nyejeso no edimu mapa nkwala nso hyemu child welfare omo hye papa ENT wasun any nose na throat ear nose throat mecha na nka se mecha we de mecha man kwa ye colonel we de mecha ENT clinic enso so ewo ho sanso so ena omo ye free breast screening wanufu no ba ne bema de bia ya na mema no se ma ene ye nufu susu ntino yen na ye hia breast screening de bi bema mpo no ese wo kokko screening wo breast na hu se bibia ededa na akwan mu omo eye clinic ai sanso so na omo wo gynecology scan ena laboratories ahodo ni nyina omo eye bi wo ho no mo ultrasound ambulance service ne de 24 hours cervical cancer and a chronic cares bia care bia ene de nche ho na ba cares sese care one we anim dum so 24 hours standby generator enti me pa cho wapomuden ehu hia wa Matadei hospital obetimi afre wo mo ewo 0244 088918 0244 088918 I must say 0244 691759 0244 691759 and I say 0540 171409 me pacho fre omo mami nkanvo Congo ointment emma Natural Ventures kofabaye eno mo de Congo ointment abase wo skin rashes ahodo ni nyina empompo yam chese enantema propro chese wujare na wo de afin eju wuji mesraw pe Congo ointment ekira kwan na wo sa ohaw ni nyina emfree wo so Natural Ventures na ekofa baye frɛ omo ewo 0249017101 0249017101 and I say 0204 616161 0204 616161 and I say opedodo etua ubenya bi wo Dani Herbal Samenko hello herbal ewo Kaneshi Repash Gapson Pharmacy and Christ is the answer ewo Takrade ubenya bi ato wo honomo sani ayedi kan ye no ye production lines no Nabila edi kan ede tuja person ye twetwe nkomo bi anase wo sembisa bi ne sembi person ka che obetimi afre wo Ghana ha nanso person wo ye voice note anase WhatsApp na me de ba betuja we eye de obefre so 0530 507849 0530 507849 ho na o feel say omo how ewa ha o pese obo obi say yes sister bibi born to loan and I say obi a o feel say obeboa no a wo de na asema ba ha no esan ye mumu number na emom ye WhatsApp number no and ye WhatsApp nkwa voice note am susu nya ne tenten na ye tie a ya na enye de obi o ha na voice no so emu nya de utie ne voice note na obu afu ne yi ni voice note ya na mo ye yi so am simpese me date no pa cho me producer wa ware munya isa na mo ha no 0246 766060 0246 766060 ene matari e shemi efe ne fata me dodo minua ba fefe bi a owo East Legon Global Juicy ehonum ena atade efri
oton fabrics otu ema wona wo pam ade wo pebi ato akopam wa nkasa wo mpam ade wo pebi akoton ene ade a me pacho ko global juice in fact ne fabrics na papa ye wo fabrics na ne fabrics ndi ono ane ko fabo select eyi mu papa enti me so frɛ no na ene ne ntwetwe nkomo ne fabrics no so eda form pa ne bo enye din enti usika se kuma bia obetimi enye bi akwakoton anase won so dey ball live na number na 0557 156652 0557 156652 Globe by Juicy or Accra nemum or yet deliveries eko baby Queen ene ye ho adru pa enti mamenka ye topic a ene ye be ye ho adwuma no entro empempi no ye hu se enye cases nyina ene ye de baha ebeka ho asem no obi wo ho na oba ase wo ye ne nkitadie mu ene ne nkasa mutimi hu se bonefache bi ankoso wo baabi anase obi nsusu enhu kwan a obefa so ama obi akoma atome mu abra watia ne nan so anase bibia nkoye wo manam ntuo mu enti na hye nipa ni tirim asemesi aye mebone ni ntimi mfa nche no ese so oye mi sei ansa me de ache no anase me mfa nche no kra ye hu se ade edi enya kese ye bonefache eya na bonefache na din sometimes no kwasem se ye nipai obi timi ye wade utimi hwa sa ade we paade me de che na enye ye me de che na nso so bible say ye mfa nche ye ho empranson adu ahodoson aduonu nson adioson aha na wo be den pa kan obi bone a ode aye o sa bebre yi enti ene ye say kwan ben so ene ye befa so e de ache cases eba ha enye aware ene sebe mpana twenko na emum ye adwuma mu hampo obi a one ne tifie mpo obi a one ne kwa asori ni nyina bonefache ne niema bebre ewuwum enti na ne ye bisa se kwan ben ene ye befa so e de bone ache fa ne se wo waware mu kwan ben na obefa so de bone ache waware mu kwan ben na obi a woni ni tu aware ho anamon bibisi a kwan ben na obefa so a wo de beche no wadamfo wunua wo colleague a woni ni wo adwuma mu kwan ben na obefa so a bibisi mu ntem a wo de beche no last week me producer ko trick akakaduro de ko to ho se ma me panimu te se me na Owusuaa amte akonwa kase so producer fa na ni anto be tia de akakaduro etiefo efe obi yire pa superstar bi yire na me producer atwi akakaduro betua me producer wa anya ade ene ya apata me vital milk baako ana wode ya ma me covid baako covid ye me wode chemi ya mepe bonefache enti na ababomi ya na yo matia abusiafo enti ene topic aye ba be ka ho asem ni queen obaya ene bonefache ho asem ni ye be ka yikurem ese bone kura yikutem sa kwan ben ye be fa so wo say ye ho adru okay menim se na ya medase queen ene as our voice no wo form me ho mfa me wo ho mfa wo ho nwa me free hano me ko yare pa kafra tikwa mashiwi na me pese me she kafra me fa kwanya so achia me fans nim se me fans te me ka ache na mechie yetiefu otitiriw ebra ye mesre se Akoma FM 87.9 baby biara obi hye ontro mi kankan kire ni nua na ni nua kan kire ni nua omonadamfo bi amane ma nadamfo so emonadamfo amane mo mfrefre mo
na mo metena se na ye nyina ye nsua de enye ye ho aduro bibi koso obi mu abra onim se yamfa ye ho ancheche na da bia ye sra awurade fa me bone cheme wa bu wukura ensenu ahodo a wo de ahyewmu umpese o de beche but wa kukura sinchen na wo ka kire awurade se onfa bone nche awurade so se wanya wo ama wo nua wanya ama no enti se obi a wonim bone a ye de che no onu so mprepi no onya bone fafiri emfiri nyankopon ho ye nipa ye fom ye ho won se mpanyimfo bi bube o se edua ben wo ene echi enti se yaka ye ho abom krasa akoma mu nsem ye be fomfom ye ho na esese ye de che ena Kristo se ensese ade echi wo pufu so ni nyina ye bone fache na no wo ne yen fi se so obi ye wade na ekoso tsena wu mu a edi wan kasa wunya etimi sesa wo tebie bone ba ko na wanfa nche do esesa wo tebie wanim timi sesa wo so timete wo timi nya yare because sa wo fa bone ncha wo nipa ni bia na ayam do so ne ho ya wo hia ma wo huru de wo ya wo ho enti the moment pressure nkrofo anya bebrebe nyina e fa ye bone bia o man timi anfa nche e na etwa ne ho ana aye yare da ne so fi se nipa no hu no ana abuofu no akoma ye hwiri na wo ho ayo bibi basa na nipa so ebra wakoma ehuri no na ekofa yare na eden ebre wo no ne ani nkoso kofo bebre pressure enya yare bi na aba na emoma ya sembia wanye mu na onene nam na edi ninya te se awarefo be ma ye pesaminkuminya oba ni ye obi a ne nsamo ye oje niemem nanso okoware no wanya sa ne nyame woye ofa papa baako no afa de mfomso fi sa wo ko obi abrabo mu a bone a ye de ye hunya nyame pese wo kire ye bibi se nana ya wo hoi nyame de mabedom mo se bia bibi wo ho wo beye na meje mu amanaka na ama wo so anya adesuade hunu but obo ha sa ne ma me kan nyina o mpe hunu o mpentie wate ase o mpe hunu o mpentie bema no wo ji ade wo ne nsema den no yo oba bia wawe bema ni tirimu oden ba da bi opeso oba ni mom oka me da ase kire wo ba ana oba ne so afa ne se ena ware ho oden okay mi jai no na makwa akofa hwan enti ehye wo ba ni mu o se de enti ehye ni mu na mo no na mu nyina no bibi si da koma so yaudie ewia no ene wono ye den edinam wo sere kura bia na ho ye ne hi wo ko asam kire no kura wo mpatie nanso so onfa so enchewo enti ewe wo ba no ene wo de tia ware no sa nipa we sa wa monya mempa ye enye mu amananka obenya yare me pa cha otemase mate waseba obenya yare esese osua onfa ne se eye ena ye ka asemwe onfa ne obi a bibi sare no eye best idea ekoso wo nkrofo abra bompa na se aware no wotimi anase relationship wotimi ni obi te na waye obone ehye omu fanche no na so ne ne koba mpo ebi na me ka kire no mama asemi de mu odu yes mama nko dank natural health complex enkodi nkomomra ene se obi de nensa be ka ne TV no remote anase ne radio station e volume na so obi e volume because no obi etie bi ko bone fa chetimi di enya obi da sebi psychiatric hospital e bone fa cheba wonyemu wontimi mfa ne kura no oso yare but enye yare e bone fa che e bi ya wonyemu obi ade bi a waye titiru no de one na ekoba one na esere so oboa oboa ne ho yiwa hipa enra na bila ka asem bi se enye serie bia na ye odo eye menam eye wona o kan ye ho mame nko dank ombra mebra mo akwa aba ye nua ho na bibia bokodi ho adom
Baby aboko. Yeda oba di ase. Na ewie den na owo emayen. Ewie die me free Dankeba complex. Okay. Ewie die me free Dankeba complex na Okay. na ye dwumadi a ye die ne se ye habanduro. Okay. Ana ye sanso di mfidie ni pedua no hwehwe mu hwe yare ye hawo na ye wi a ne ama wunduro betime tu ya ase ye adwuma yedu 9 Nyankopon bo a 10th June ya ne nya 14 years. Oh really? Na nipa ya show mu Ghana memu anso doso ana ye ndo so ahyeta Ghana memu bebia enu nti yare a eha obi bia no ye ka kyerɛ ne so famra Dankeba complex ne ye hwema no yare a ye di mu akotene pa bi eye enam yare be ma ne oba nhie mu die mu yare a efiri mu ba no aha enu ye ba akwa ye hwe afa awo afa obi a wonya hepatitis eni obi a wonya stroke ne nyarwa ho do keka ho nyina ye hwe no ya so ye ho ene me be ka ye ensem kakra bi afa nemu yare ho okay aha ye kan nemu yare a de kira ne se yare a be ma ne oba ahia onya aha se be ma no wo bia na oba no wo bi obetimi de yare no aye no nti onemu yare bebre te se syphilis gonorrhea chlamydia HIV wo ho hepatitis so sa so ye nemu yare ye wo de fe no genital warts your herpes emu bia ye nemu yare aha na de eye tabeni toda emma binu mo ho mo nya nemu yare a te se gonorrhea den so mo behu kire se bebi o mo dwon so fa nye ho na yare no wonti so baby etwo na ne kunu ka kire ne se wonya nemu yare a na ewo so oba no tu anamon ko ni pedua mu hwehwemu ansa Ghana ha se de entam pese be ni pedua mu hwehwemu nti yare etibi betna ni pedua no mu na ese ni pedua no na e haye nanso na yeni ma de kra aba ni pedua no mu eni so obi wo yare bi oni ni pedua no mu a de meka kire so oba Dankeba complex a yeni be hye fidiem ni a check ni pedua no mu nyina hu yare e ha no ne ama na duro betimi to ase ebia no obi tie me radio so na ne ni jo so obenya ye number sanse bi obesi afrika ma obetimi afre your numbers mienu yi so 0266 59 33 30 0266 59 33 30 and 0244 01 75 56 0244 01 75 56 frowns abekaye okay so obi nya nemu yare a science eba ne nipadua no bi ne se gonorrhea no wenya we bema obun se ne bema no ne bema mu se mu hye no okay ana ne bema no mu ye ne ya mpempi no dwonso ano 30 obi wo so nya dwonso empo hu se mu ye ne ya afi ebi wo no ma omo dwonso ntentem odwonso kakra bi na dwonso de no ase aka akodwonso we ye mema ne de afi obi wo behwe na ensa bi atiegu na atena no ensa nkitikiti na ma na atena no ye ne hene ana oposa ni mu ayeko na ye ne ya ebi wo mpansa ne timitra na ye ne bema no hu nyina ye ne hwewa hu nyina enna ba akope wone oba akohie mu oba ne wo problem ni okote de no ana ede wo ha na bre no afi o mu a betuma ma bema ne hwewa ba na ho ha se bema hwewa ba no ho a wanhwe ntute betumi affect ne sperm production se de nipadua ne si produce sperms e wo ne nipadua no betumi ede wo ha wa bem afi ede kakra wanhwe betuma ma wo sperms na agene ama wa ye infertile ti ma bebre ono ma wone oba nyin sempen inti se wone opne yire ti wona awo ma no de ahye sa so no wa wo pen nanso the facts wa wo pen ne nkire se de bia obewo infection betumi aka obema no ama o sperm production na kofom ama obenye bi efe no oligospermia ya ka oligospermia kire se o sperms no dodo a wo hia ansa na wetime nyinsen oba no de no nuru sa ana ye wo azoospermia kire se wo de no ye do sperms no ko afidie mu eye zero eye mema bebre ntama mema bebre entime nwo de ka ho bi oso no se obi nya saa nem yare fe no gonorrhea no wanhwe ntuti a e man timba benya problem on the kidney no ha de kakra sa na se wo kidney no afobon se wo ho a na osisi eti ye o ya wanhwe beka so osisi na problem aba ho so na yo kidney no na o ha wa ba ho sa enu nti se obi e be ma no onye nem yare a de ye advice ti ane se ntutu aduro ennom wo abontene ye check up no nkyere wo yare koro a eyew so wanye check up a wo benum aduro ni sa yare no enko eno na Dankeba de bie ka wasem se bra ya so ne nye check up e ma so oba bi benya nemu yare nso a de ye tade ba ne sa oba no ubun se beginning na bia onya sign bia ba chance se onya sign ubun se insuo ana insuo egu no oba de insuo gu wanka nye bone na so insuo egu oba ne se enka ebem se enka ba insuo no mu a e chese problem wo ho
nso yo ba na nsuo gu na nse nka wo ma atu anamo na bre aso no afo yo ba woni ba mehie ma wasesese woni ba mehie ma woni atenka woni ba mehie ma na nsuo ne san asene eto da nsuo ne sena yeso wo ne be ma no nsuo no na eye very light nti na abasa no impempi no ba bu won ma na infection na ye nam na ba binye be fe ni tuber blockage nti basa be ma no nsuo ni ntimi nkɔ no ho e basa eno so ma awo e ba be problem de mamba no ye wo saa yare e fe no gonorrhea no etimi kɔ ema no oba bi wo no ma afi wontimi ne ba manhia kora oba bi so wo no ma obon se o hwada na yase ye ne ye na yase tutu no onima de koro ne nyina ye nam yare e na eye ne saa ene de adwene kɔ gonorrhea nko ase de eye wa eye wo so ebi ekire be kire syphilis de keka ho eni so obi anya gonorrhea na oba danke bala ya ne ehye nkura so oba onfa ne partner nka ho mbra obi wo be ma bi wo no empranfo be miensa na oba treatment na o de ba akopɛ ne be ma na ogya mienu ofie obɛsen akɔ no ho obɛka akɔfa yare na san ababio ene efe no reinfection so wo yesa yare na emfi ofie da ebedu mbe bo ahwe ne de pipe kora to be mem ene so wo empranfo du kura afɔ mo bra ahwe o ne ehwe mo ye betu yare na sia mo bia ho atɔ no obi a wonya enam yare bia no wo last stop any tanke ba omo nimi yase so mo nsi ya ba ye kasa no omo nimi de yetumi ye ene so de yare ne how na so hu ne se yare no wakoa enkoda ma wa be mu sa se yare ne de omo abemu bu ondo wote pedua nim no how bra ya so ye opechi no matu wo faka wo su be su wotre the junction wo si tre the junction pe wo se me ko danke ba taxi wo plage ya ho wo be nyama ne de wa ba ya so yo no so do ka so na e ba nso a wo ne ma mienu a betimi aye wo no ko Google map a wo ba dank heba e wo Google map a eno abe direct do wa ba ya so yo sa so na se wo da uber so bo dank heba la o do beba afi wo bedu te de kronum ho a wo be mu te de kronum your for junction no afa left eno so do beba ya so yo boko yen sambo ti kronum ho no into wo ba your numbers no wo de frey wo frey numbers na ye jo so nya direct no aba e ye 0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 o fresa na mesia won sabekai okay yeah that's pa na namu yare no wo se oba bi wo hono ma owo ebrebe na oba bi benya namu yare a one be ma beda ono oba no wo hu se wanya namu yare on se elma no bebre no se namu yare na gonorrhea na chlamydia aya na mema na ti ya wo be me oba no anta ma no bebre ntante sa ya no na se be ma na nka nkyere wa aha nti be ma na nka wo du oba ne be hu se wanya eyi no problem na wanya complications e bia nsuo bu no nsuo nka wom e bia fere one be ma tablets na yare na ye na che aha enu nti se be ma bi nya yare ni bi na okotruti no ho kode na wa mo na yira amane na nitiri mo den pa ezan so oba ne de be din so obe hu nti be ma no nyu ya wo kwa no afa kosu abesene me yenko na ne ko ana oba so de bra obe hu se sign bia bo ni pedua che so nya nam yare o so hu se yare ne ye wache enye na anu ya na ebe ye nti onye hu ye o so otu anamon yare ne ye bacteria nti ukotutu oduro bi no ma na ama bacteria na sa se resist jafo be na yare no kwan ye nti onye hu a ye check up na check up ne nkyerɛw ye yare krayo ne numoduro ne tuase ye beda sepa abusiafo aha ye Akoma 87.9 dank herbal ena ye ko ekokoje apomudin emu enkomo eno ane ene ye hu aduru ye say bone fache eye chese topic a chese queen chire mu no timu se broad ai bone fache ho nsem no emodu wan ha be kasa ene obi bo me na wa mo ne bi enye hwa de emodu ene nipa akoma ne nam bone fache de emodu pa no ene nipa akoma ne nam ene nipa brabo ne nam oba bi efri na busu efie ebia akasa bi si woni wonua mo ntem wo mu nyini no ba ko de tu de tirim ta ba ko de onim se
enuamu ntokwa enuamu na ye nkwala ketre makora ko omutimi di nyini ene wo bowura nkofo abusua mu a we ni we nkasa minima abusua bi omo ye nwotwe obi ane ne yonko nkasa maame no so wo yesu obi ane ne papa wan wa baka maame ni suban boniface saa na maame na enya hwe baby boniface timi de woto so kono you won't have any idea eye boniface na edua maame ni mu a wanye mu no enne de ne be wo nkola nwotwe so obi ane ne papa free se etene mu onim se obi aye made mame mpranto ntwene maka awie magemu dabi obekura mu anti oho de na meka no afa beto brebi na ne se afem ewo wo na ne se afem ewo wo ontumi enye ne ho hye se wo be free na brabo de bone fef bone ekeka koro no no so wan fa nche nipa na afa bekobeko wo hia ne biem na abaye otan atimu enum enti ofa be ma we ya na we pema na we bu me na we yese esanse oni boniface jese wo jemu ansana bibi papa apa wonsem bonifafri kura betimi amo akowo wo baabi ana betimi atwempena bi a na nkensese sa be ma no wala no ma ne ba wabrabo but bonifafri bi a wan fa nche bi oduru mi ka ba no abeji wani so I feel better the rest of your life. There be an award tracing. Mama, quite bang never fast with the bonny betty. Annie, a choir, a sassy a fast with the chair. Yes, sir. Would be ye a few. Mama Bonini be one of my aunt. Now I don't cry to be a free one summer and on the better. Oh sanete e bi na make no te abebuo bi na make de we ye kasa kire badwen mafo chesade ne ba no we anyemu anka e say raise with do kwa another level na mo akopeke ade bi a ensese wo peke sa na mpesa me kire eye gise wujemu a eya se wo no wadam foto otibi kwa ke kansam che be ma bi na be ma na gina so no wajao make us say wo hwe wunyini mu a da baby but awurade nsam de wunyini what you say just wujemu wo ma free wo mu oh me nim se boniface de wo se yesom ni ye na emom ahyeyie Bible kura kasa kire say yenhye ye hu ye mfiri nipa bonefo ho enti jemu manenka na emom kwan na saade ne fa so baaye no mensan koye saade ne bim ena de yensunsan so abama wabenwuru mu unwuru mu a ebre yare edi wu free position do ko baabi foforo because wanye mu amananka bepacho what dey make na say so wanye ade mu amananka epeja free baabi a wona do ko baabi foforo na afei wanwe a eno na obitimi poison wo bi no awoni mu ama bone na due na afa kwa de minyini mfiri wonu mfiri mani so ti bone de se wanfa nche ti mesre wiase nyina se na ye ade we yensua bone fefe bompa ya ebekọ ubompa ya ka kire ruade sa de mi nua de ye mi eya nanso ohene boa me pepe free makomam honkonkro be ya amam ubo sa wonka bi mu hunu a wo be kai by na yaw no eko tutimi accept no aha e ma ho to wo kase ye ba wa ho fe da bia na ho fe na ade nsem suma mu a hwenya ona wo fon aduane wuntimi ni wa wato yare ama ho na wo de mpa nipa bebresi yentimi nidi eye boni bi a wontimi mfa nche na dwene na yekusu to nensa to aduane mu a no akaide na ya ade ye me odi ebufu no ahoro nensa na abana na ya ate ho wadidi am na ya na so ada o wadidi am da eno na wo se nipa hunu no umusia wa yi ase no amu na wanim kusu na wa hamoyem na watwam nipa no so a wo yesa no wo sere ebu otese me apetampe ye nim de ekọ na enim de eba mama onim se obi etimi ede wo ho asem hye ne tirim ebi assumption o assume say ade we say na etie
enso ente sa na de ohu asem ahye ntim na akoye bone a wontimi mfa nchew wonnam wonu hu se waye obone ontimi mfa bone ne nchew ba wu nipa no woni bone kwa waye ne bia ne de wo ka se wonnam ayi asem wa hama ye kusu sensu ya mu na enso me ya na mete wo minnim bone kura me dia ye nti kwan ben ne be fa so alert sankofo nze o minia ade se ya we ye me mampe anase we me peye na watie mu de nipa no bone ya chem ye be wo se nipa hia se asokro enkwa agina tikro enkwa agina what you say na yen hyen komodie su yie ensem anipa ka kire yen sua se yen chia ya so baako enti asem obi wo ho a obi beka asem baako wode aduasa ne beka ho na nipa na exaggeration yes nipa na obo wamane no wono so bisa ne se otesen odi be mana oye kroje wa abrabo mu ana asema aso na ye bebo sabia mane eye nokre obi oti asema ba na odi akire ontie mebi ati finfi sana danfo aka wadanfo no kwa bi opese obi kopra wo me de oka asema mhwe anim sa me mfa nya adwuma sa na mete me hwe anim sa na me ye ma ade free say ye nokre nipa na me huna na mato me bo steady ade enti obi ka obi asem kire me amede mani to fom me mfiti prekope ye ewiase enhia sa ade no obi timi boni sere mu di asem tu nipa so na de wote a esa o ma me anwo wan hwa aberiate beto ani na ada police station mama yenko adwoa faati so Peggy nana ya akwaba ye nua o na ho te sen yo na so e boko ohu ayefe me ye ne de ene ye ka bone fache e asem ehu asem ye ehu aduru ikonsem eba utimi se ekowie bone a obi amfa nche na de na akwa kowie baby a wawie no enti ene ye nka bone fache ho asem kwan ba ne ebe fa so e de ye ho bone ache yo ya meda wasina machia ahwefo na etifu thank ya enye izi se obi beye obone ebi akowie we fiase akowie wo hospital psychiatric hospital ebi num BP nro because of bone bia obi dia ye no na wanhwe amfa nche nipa kro no na ya akwakowie ni sa ya wonim ansa na wo be free wo pem e de bone ache no wo ho e wo se wo di kan de che wankasa wo ho e wo se wo so wakoma mu wo hwe bebi a bone ni free ba na wo so wakoma mu ya wo be de no wo so wakoma mu e wo se wo dwene se ade a nipa yi di aye me no e ye nipa e na de be ye me se bi nya aponche because aponche ni nipa engoro e ye nipa ni nipa e na egoro se wo hu sa ade no nko ase ade aye me de ye nipa na de be ye me a woni ndie nti ama wo ne kwensa bi na edi kan akasa ma ye na asem ba ase wo na ye ka ma ne de ne na mi mfa nche we de mi mfa nche ne da mi do nya mi mfa nche no enti na mpesa mu di kan akasa ya eye nipa sa wo nsusu se nipa de sa bone ne be den ebe yew na nipa ne de ayew enti se wan di kan so wakoma mu anhwe bone na wode ye wo nsunsuan so no hawa e de abrewa ya wontumi fa nche nipa kro no e wo se wo hwese bone na nipa ne de ye wo no e de nsunsuan so na de abrewo te bia be na sa bone no e de wakom se wan hwese an ne nyina wontumi fa bone nche mika se nipa ne de ye wo ne ko wie wa fiase e ko wie wo psychiatric hospital trasem kaka ko wie wo bia mpanyimfo anim manhia ama nipa atwi wanim wo hye bone a wode ye wo ne baby ade ukopie ya e wo sa wode che no se wan fa nche na utanye ya wo hu nipa na ubedi ni bone entedi ko wo sa wode kan hwe wakoma wo so wakoma a e bai mami nya broken heart a e bai mami kopie prison a e bai mami nnomo se bi abodamfo aduro ente wo sa me de che because wan fa ncha de bia sa de kro no e be ko so a hantew enam de kan kae no eye nipa ne befom nipa sebi aboa ponche ontimi mfom nipa because ontumi nkasa oye be a oye che no yonko aponche eye nipa ene be ye nipa bone enti wo hwesa ne mani nyina ya wo hwesa ne mani nyina awie no e wo se wo di kan do wo me na me de bia me ankasa me ho first o
self love first nipa no wodi ne nsɛmfo akyɛ ɔtene fie ɔse an ɔyɛ sorry o share niema wodi bra wo ne ɔha wodi wakomu a ya gitum na move on when di kan enya wodo ama wo ho a ya wuntumi de biara da wodi wodo ne ma wo so ho no na wo ye niema bi ebe ma wankasa wo kra ani age e very very important me manage hu hia me wodi ye me na ɔka se ane a misi yo mate na makodru me fie na madaje ma home na madwene me ankasa me ho eniema be na ya me ya me mani beje nipa bi beti me aka se sorry baby na kuma mu kura mfiri na kuma mu ba ubeye den hu se adekro na wo ka se sorry efiri na kuma na se emfiri na kuma mu into motivate yourself first waka sorry gitum ukofi ade ne de na wo se wo ye se wo se wo pie kwotena baabi a pie kwotena baabi sere wasem kro esie no ene ne sorry na waka no whether efiri na kuma mu na se emfiri na kuma mu emfa ho se wo bedi obi achi na nipa ne be wo fufu adi obeda sorry woni fie na wa me na wo gine na wo dede bia hu na wakoma huhuru se bonwena enye uhu na wakoma aba me se wakoma huhuru ya ba bepai akoma so e pai ya woni masama de ba enti waka sorry accept it move on ye niema ma wankasa wo ho me de bia meka yes each for himself God for all dwene wo ho se wanwene wo ho a bonifache ebe ye dene ya ebiye susuguro like a fokubon we who come next level ma me nko grow fine home sawo I on do ma ebi ne grow fine na oji bi sanje ti se mi na me ya ambassador enti mu join so ba ha na mpese mu mra me ho grow fine dia me tro baby adenya bi me nyini boni aye de bia wo ma ye bi anti se maka kire no on come my ambassador we deal no and the oba me iska me amechem me de be chechem so on fa me oba me iska kotobi grow fine na ewie ye ne be twetwe nkomo ye ko grow fine aso ye na de bia me ka say grow fine die me ka grow fine aso me personal ye can say we personal dance ye de me ayama me ebi a doctor ko enim ze duro na yes ejuma no ba me de ayama me na me meka me num grow fine ebi wo ho no ma be 1 week kra me na be se me nko la 3 na me nko la 3 da be 1 week o na me nko la 3 na me didi eguso na me fry ye kapu me num grow fine say the tummy is tummy flat me skin na ye fe mi hu ye mojaduro bi o aba no mo be nza wafuna ye ya kese ne wahuhu na onan efon go find the onuma me dance na me ka dia me hu na me ka o je hu na ze se mi na me ye adwuma no ti wi ana eja check no na me gina Akoma FM eni Akoma mu nsem tim nyina da wase e wa de fefe a woni ye mpanyimfo kabo mu wa ma ye studio fefe ye da wase nyame nhyira na me say o share wo hu ni usuban na de ye grow fine because o pade efe nti grow fine ye no ma ye ho so ye fe ti ye da ase pacho ene den na wo ma yo ene ye be chia woni watiefo ene ye bedi nkomo afa ya ria ekuye boko cerebrovascular accident doctor for brofu kakraka we nyina de kira ni stroke e ben ye chen yata de hye ye wan hwe ye odo be koboko na e ya de so ebitimi aboho ban na ya ye hwehwemu e de ye ankase ye koko a tete kwashi kofa bai Ghana na abrofo ne ba o mbefa koko afi bia o muguso o mufa na obusa gburu ni se odi koye den a o so odi koye chocolate koko ne so no mu ankasa yusu dada ansa na o muka ho asem kire tete kwashi ena o hu se e aduaba eye enti o mu yi baako ana o yi baako emene na ye koko ya ade a o musum ne yi pa Latin kasa mo friend tutuba cacao just the food of the gods. Let's say Yankopon a dear would dear Duania, can a Duania would di a cuckoo. Let's say at the papa womb. Into free die a di cuckoo bassa see soon. Umo ba pepe se cuckoo crank be ye free answer. And no woman say could be able to say no minimum.
Emba kuku na gra but the say no the agency nti obi ye so mbeyire ho no mato ni nyina afiri yansam omu toye enuto gusua ni gusua yeye nti go fine adwene ho say no ade pa na broni edi kuku eye nti obaye hwehwemu na ye hwehwemu no ye hu se enuane no ewo kuku mu no enya ade a ye kase ye kan ye bewie eye no ma bibiri enya no ma bibiri free kuku mu nti ya nwini koko no e de adure frɛ ne xylitol afra aye amaye mogyaduro soronko a enne abeduru oman mu a obi a ɔde ne nsabeka ana obi a ɔde be ho beka na no bia no e wo ho results e bia na wo ka no de ye ba yen ka no obi enya ho results e frɛ ka kyerɛ so atese ba yen de hwehwemu de ya koduru no ye ba e ho asɛm ne ye ka na de tie ne se wonsa ana ona ye otititia e yare e ha adwen ansa na obehu se wonsa ana ona ye otititia no na cholesterol agro system mu 15 to 20 years wono nete pajo so atiase enti kan ho na de woko na ye yare bi e fere silence killers a omuku ye boko eye pressure heart attack septicemia in a stroke odo bako boko na busa doctor bia se de ko fa yare ba de doctor bia be ka kire se ya na sra de bone awura wontiri no e kwan ben na fa so awura wontiri mu ya na judidie enam mo na ye wi bebere e boa masa srade no efum awura ntiri no sa ntiri ye friend actually eni kwan se fi bibia fam e fi se wodi moja kwa nipadua no ahome ana mframa wo home no ahode no ewo me friend oxygen enuane a wadidi enuane nuro na ewo me de friend nutrients no en de afra moja e kwa nipadua na kwa nyina e fi se ye wo wuti ba bia wo ho na wo so de bia odidi ti sa moja no na supply the nutrients to wa nya na necessary vitamins amre bia na nipadua no eto apia iti na obehu obitiri na ayekosyoko enam nuane pa oni ana moja ne fama ne ti ende koba eba de sa iti mre bia no no gro fama gedo no a eboa ema nipadua no eye kama kama ye be hyen komo na se iti gi number no na omomti radio no so emfa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye to akomo ne so yeyi edipa edubia si ho a emu ennan inside obutiriti na doctor fo ye hwemu ahu se saa edipa nan mienu nyenya stroke daachi mienu benya pressure na mienu na benya pressure no so ba ko de pressure be ko stroke itu hwe omo nya stroke a emu 80% obi free pressure na eko na hifo de nya pressure no omo sori ya no musi ensai mutitiriti ye ho a na etifa na edwa gaga oho a na nasi pejapija wo ye kase a enya wo nasi ne pejapija ya ye kase na fono ena esese so ho timre bia be ho se wo nasi pejapija bia na problem obi ho a woda na dwo na nasi sese no ni nyina ya yare kakra ye se boja de ntimi nkoyie e wo dipadua no nti yesa wo se akoma nsa ko hwa hode foforo de dipia moja no nti first de be chekere wo nsa no na bia 128 and the doctor be chekere na nam 200 na chese wo de pressure ma akoma no na doctor for two ni dini high blood pressure hypertension pressure sache nyina wo de free pressure de be koso kakra fe bedru bebri no e moja no kra ntimi nkoyi efiche entiri ni muasi doctor for friend atherosclerosis afedi enframa no ntimi no wadwem yie yesa na ma wonsa enu na yo tititi wodi padua ne kasa kire se bi boni already padua no dipadua no ntimi ne ho wan hwe yi a ne wan hwe yi a entina so wano ewu a wano bechia ma stroke ni ba no enne wo ha se pressure abamani so glaucoma ho na start pressure de e ba so tidunu go fama yedro no na mbie ntiri no so atese ebie ntiri no a eno a na bibia aye kama enti obi obanu go fan bia wo problem wonya na de ehwe mu yem titiriche etibi yisra de efri tiri no emma moja de fro yie ti moja ne fro yie a bibia betodi enye sa dachi wo ho e de how bebre bebro e de ya kra so bako doctor no aka chosa de bi wo mu e feri sodium e kosro nti afi enchine kra me ni biem so ati bi obi o etua de nchine enam mu no ma wi biem cholesterol level e kosro me ni esi kire biem efise sugar level e kosro e sa na de how bebre e breye e me ma no so ye tua wo sa no ma we no a na chese wo be ma sebe no enkoyie
no num grow farm agedro no na obema no enye dompi ne hyem eye ntini ene mogya fam se ntini no bie ne mogya fam yi a bibia agina yi gi number no ne enche obi obenya adro ne bi ato 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enam se yedi koko ena ye adro aye mogya duro soronko ti wo hona so ani so brew wo ye adwuma wa wiaso wo ye adwuma wa gya ho wo hona wakoma ebo periperi oni padua de ka kire wo se ebogye wo mu ni so edura na dwuna wontimi na ngofa magedro no ha wadai yani wi aropa no beka se kromfo a yabo no ne honam nyina ye ne ya onu ngofa magedro no a bibia be kama aduane si wo na wontimi ni di a wo yare yi wonum na ato wo yare pa wo yare aduane si wo na wontimi ni yare ye nua ma menstrual disorders eno ti atu edin Dr. Mensis oba bi wo ha mfie du na ne mensis mai wodi go fan kan wa no eba bedru obi wo mfie du num ne mai obi de ba entwa obi de ba ya wom onu go fa magedro no bibia be kama emre nti the number no de enche oba bi a obenya adro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mi customers ni doso ma twa o mi dina gu phone so de be ya me nye mistake nti me hwe me phone so kakra wo kan shi o customer bi wa adum de bebre ana sister bi okay the last week na make us so on starting on no na oda pa okay ono aduane to sisi also wa ye kama so dan ko first no pontem but sisi dey on point so because was stressing ho to go find be kire say wo hia rest so rest here no afi onom oso onom na no pay nyum rest still bia emabi to no na aduri ka kire say wa brada udanyane ano ano Asante region ha ba bia be fa bia obenya go find mo jaduri bia to say ye pharmacy heba ye yankasa so waka se na ma eton go find mo jaduri abroche for so we you bia abroche for mu fra number no ye bi posi wo mu what I say sorry it won kan ma Mr. Ko kan shi drug lane kinswa keba tinatek na naboache angel repass in a router woman the year customers are kwa obenya bia tu na waton asama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama amasama na heba post office opposite won sa won mu akoda na boachi wo suhunfo nyina ko NS Pharmacy obenya grow farm agedro no won kokwa ko Hillside ana anti Akobam ko fobiafo nyina ko Gamson Pharmacy obenya grow farm agedro no achimodafo nyina ko Chubasi drugstore obenya grow farm agedro na biato wo tachima no ko abidro depot Agrasro do odakwano obenya grow farm agedro no sunwan Capeba Muze ana Greenlight obenya bi takwa edi Pristia enko wasa bidofie wo bogo so na akwa wi ne keba obenya grow farm agedro no takra de ko AA Mensa obenya grow farm agedro no ene elibo edru ho edalo ana odalo odru ho obenya bi sa na Cape Coast ne bo achensa ebenya bi opeda obenya grow farm agedro no bi ato amasama se de meka na heba obenya bi winiba bisa rade grow farm wo ho wa 1000 pharmacy ana Obroni Pharmacy ena tamalefo nyina benya bi opige gombila nti wo ho na won sa wonsa enu na yo titiritia misro me fansa nanse wo bedanya na utifa na yo ya ehwa na ko na aba nugo fa magedro no ehwa na wonsa yo titiriti misro nugo fa magedro no wo ho na won sa won nase epija misro stroke de bon kaye okin ne ya problem nugo fa magedro no se de be ya bibia be kama obi ada adadwo no na ne nase hyehye no yare nugo fa magedro no se de be ya bibia be kama koko de ya de aba de ya go fa magedro no eni ya betena num go farm agedro na ni kase ma wo me se bi twato ye wade bi o my friend anti aging properties onum go farm agedro no a e ma won tontom e ma won mo abrewa enti na ma da bia wo hwe na mo ye fe di sikita ni go farm agedro no so atase me dofo bi se mi misal say diabetic patient etime no man bia timi no go farm agedro no ade e de bi wom onum go farm agedro na ede enye sugar kwa na ede wom so atase diabetes for adru yes de be ye obia beja bia no ti num go farm agedro no e ma oye kama na o kase wonum go farm agedro no fra ye kase so atase antioxidants wonum go farm agedro no yi gas ni nyina afrim na ofuro no ay kama from a year ye ho adwuma na fast food na e ba fo ni nyina aye boa ma ofuro ne jo so atase ti num go farm agedro no if you say grow fine makes you grow fine yeda se papa grow fine aso ye na yako abano
ansa na mesa akọ Peggy ho no mame nkọ Reverend Sia ono mesa ne brain nti mame nkọ Reverend Sia apa life ho no mo embra na yentoaso papa person ko fe egu achi ni omo ba counselor no nti pese wo kire wa adwen na woko Boniface mo de bie ya na ebi ba monim Boniface no papa kwan be na ebe fa so de ye hu boni a cheche sa ya kase Boniface sa aiso obi afom wo ana so obi ayew ade bi a udi ya wo ho na wuyi ade no e de aden afiri na me kai story bi a esiye eye opanyin bi a na one ne yere enete na tambia no opanyin no ayere no kran ni kunu no se ebi a okwa asori aba na ni kunu no ede oba aba be hyedem ho oba no nso na wate but no hyedem hunu da enti one day bi oba na kra ni kunu no se okọ asori aba no ana oja ne hanki e ofie enti otika mu no na ayese ehuru de no na okai se oba no meja me hanki e ofie enti oba no aba be fa na hanki no so panyin so nim se na yire pie de enya de obasa bie bi aba fie bi enti pono no kura wanye den wantum afi oba no duru ho ode ne nsan se efia ya ode ya afi na obebo ago to bo mu na no sa ewura mu a etaso ni kunu na taso ode esuro etomoda de wani koso oso wa chese tusameu dewu ni kunu wani ebu ne mu den oba no nso ekire nyame super wanka one word kora eho na ana obisa ni kunu no se mi jame hanki bi ewo odrop nim de mesera onyi hanki no emame ni kunu yi hanki na oje hanki no na osi mu kwa so nti okọ no na woto ayeyie dwom eyi onyame aye shoki ni kunu no ma ni kunu ka se dabi mi hunu oba bi a otese me yiri da ema dodo osen ana be kwa akoto wo mu kunu no se omo ne omo mpenafo eda ho a sabra meka senke obi kura nke yatwa obi se kan ma chase de ebesie bi asi that oba ni nya abotre because of that intino ni kunu no tena ase se oba me ne tena ase no menkwa asori da but afi ni menhunu se nyame pa no osom no se si ame ne o kase be ma no ene oba no ene kwa asori. That's a true story. A true story. So eti Boniface de edu tem bi na se obi fom na o de cha eboa manipa na wa fom wo no ohunu se wo na wo de boni ache no wo usuro nyame don't no emma chase se si ameka se ama opanyin no ene ne manyina ne maame ne kwaso eti eyese yebetime de boni ayeden ache sa wo de cha eboa wo emma ade bia ayesumuna obu a wadan ni mu chobos an wa pack niema nyina gu ni mu akwasi ya mi say kwam ya mi say manu ya mi say just wa pack niema bibre gu ni mu but because of say ode che yenti no enne amani kunu enne ne manyina aba ba ya gidifo enti no won so no se wu tie yen ya enne ye kasa afa forgiveness sa ode boni ye den eche asante kasa mu no ye ka asem bi se ode boni cha na mfa twenche but sa word na ne kan de obetimi account sa ode boni cha na mfa twenche so but oba no e pray nyamesu o kire nyamete bia ewonimu so no de wonimu nyame a wosom no waba obi ani ne kunu ye taso ode no mo ye dede wani na afi o gina edem ho na wo to dwomu yi nyame aye enam so amani kunu no ababe wa sachra
papa na umu se boni ni bi wo ho no ma se ne aka se ababa we ko pie so wantimi anka hwe no umu se boni ni bi wo di action onse boni we no me pese ye de yanka se yan susu se so eye me edru tembi wa ye kan asem bia na obi ti a onfa na ho enye example say ebi ase me na sa asem we eto me a anka den na me so atase because enya de da form enya de a emre papa obi o no ma waye obone ba onu akwa waye obone no waye wade e ha no onjintu mu se waye obone o enti eno no kwan be na wo be fa so de ache no se onjintu mu se ono waye obone so aha but akwan a wo be fa so de ache ne se wuhunu nyame a wote wo mu na o manyame kwan o manyame honhom so betena wo mu a bibia ni ho wontimi mfanche emfa woni se nipa na mfanche wo no na ye kan according to Mark chapter 20 ya so verse 11 ekona osintimu gina ho na mo bompa ya na se mu wo bibi etusia mu nua bia mo mfanche no na moja owo soro no enso de mo de aiden achem etina se wan fa wo nua bone anche no a empaibo a wo bo nyina no chiwade okay so was wan fa wo nua mfom so anche no a woja owo soro no so emfa wo de enche wo na empaibo kra no esa ya chiwade so ana ya dane yimusumna ana ya paake ne magum ana we aye mi sei ana we aye mi sei container titiru ne ma no chese ensema hu hia nko a enegu yakomam enegu makomam so tino se yebema kwan menyame abedi hene ewe mu a mejiri se enne yeye ho aduru so obi a wotie no betie yie na wontie on se nipa bebere ho a mehunu se o madane sandboard ne sandboard ne sen sandboard na esi ho no sandboard ne nan ba ku abu ana aro edaso se aha hospital enti ko na ko sa ho yare but ono sandboard na ono ye aro na o kire se omonko hospital ko sa ho yare ono ankasa wontimi nsa na ho yare so asembi ha wode wano kana sa no de obetima kana sa kekewo but se wankasa wo ye practicals etima ye sa de no eyade a enya de a edafom yesre erade tumi ne na ho oden se ebra enneye ho adure onipa bi a wotie yen no mani ntie ne keke okay se wontimi kura na sre erade tumi na sre erade ho oden se onyame a owotumi a otimi de bone che no on say the Lord's prayer erade Yesu Kristo empire odija yen no o se ye sampai bono wiase bibia bi wom ye ja wo soro udine ehontew so de yedi kan no opeje nyame ehye nyame din anuonyam erade din hontew wahenie emfiri soro emra ne awope enye ewa asase we so se ne wo ye wo soro fa yemfom so cheyen se de wo de che wona wafom yen so atase eti no ye wo eniema bi wo ho a se wamfa unuamfom so ancha de umpaibo a wo boni nyina ebeye kwa ya dasi papa ti sa obema kwan amenyame abedi hini ewo mu a nyame nso obekayo then counseling obi pese oba counseling na kwan be na obefa so obeba me counseling na de me wo Kumasi airport runabout King's College, you know, Saturday and Sunday. Oh, okay. I honor atu trimpa. King's College, and I honor Saturday and Sunday. But and I'm a say I will book room Estate Junction to Faka ABC Airport runabout. No Faka say Oba Estate Junction. Okay. Who free airport runabout and Oba Estate Junction. Metana say I no pay 5 o'clock, and I'm upon 11 o'clock. That me. Ebi ana wadi ebi ayera na wunhunu odi akọ police station odi akọ FM station odi achinia wunhunu oba me hɔ a awurade na me so ama ade a ayera no me metima kyerɛw ade kora ayera no baabi ewo obre aso sɛ woware aware no akate asi so aware no aspire sɛ oba me nkyɛn a awurade betimi afa me so
ama baby a ho kan ni wo no ma kyerɛw ama akwa akohia okay wo ye adwuma bi enye wadwuma no why adwuma ko be 30 years common 30 million kora wo ni bi da bank bomodin a na bra ma so ye oba erade na meso metimi akyerɛw adwuma oya ebeboa wo wo hu nipa bi wa kwantuo mu wote ne nka akyɛ se wawu so otiase the number you are calling fabrofo sha ho cannot be rich papa number ben ye betimi afrɛ wo so 0244 88 14 55 0244 88 14 55 and the ochena anopa me wo ebu krom estate junction anopa 5 o'clock na mapon 11 o'clock okay adanse ebe ya wo chefa yeah that's it yenko Charistic Ventures honomo omo na akofa Zahara herbal products ediaba ejama so a eboa emma ene emmema ama omo ayaresafa ne ntoma pa efira enti se eye general body weakness o honam ya agodo ni nyina wo de order sorry ase ye zimbram ase ya bo obi ufia be ifa be di body di akwa edidi a mesrew pezahara enuro no ekira kwan oma ene mema nam edade se otede enti enam wo de okọ nam na se wonte de wo de wa ho oden wo fam wuntimi enkeka ho wo mpaso nyi nkecha nkecha ye na ya na huhia wo mpaso nti wada o mama wonsanka Zahara enuro no ebie ema ene mema nyina mpempi na ya ye kaja mma no yes bema wonya ade wo mpem ema ni bi ho no moda ho tim setim badua ensu abo na afo no a enye se bema na enya ade o eye obana na tinka ni ho enti me pa atwo eya ma wonsa enka Zahara enuro nu enyina ebi ennom ena omuwo eduro bi nso wo honom a wonnom a eno ye wo well being general body well being the opposite ye bia bibia be everything is included me pa atwo frɛ Charistic Ventures ewo 0246 348334 0246 348334 and I say 0248 569335 0248 569335 Yenko M17 Lounge and Restaurant na yenko didi se debia Mondays to Friday debia opese didi omo wo enuane bi ti se fufuo ni relai super benkwan katenkwa ebunabunu ni nyina wo benya bi adi ewo honomo ai kokonte wo benya bi adi ho ya abetie ai wo benya bi adi ho ene enkatenkwan papa bi sanso so na akrantie nkwan wo benya bi bankuni nkruma nkwan emu tuo safi sanso no more fried rice nom ni nwa na ekeka ho no fried rice jollof rice once what fa wa obenya bi ampesie achekene tilapia papa bi bayra ya che potato chips meat pies ahodo cha se honom no okwade wo pe di bia no obenya bi adi ewo honom medofo omo conference hall etimi fa nipa dodo na sa opesa oye wedding reception eye bi na mo wie mpesa mo tena se edidi mo ho nkomo ana se mo ye ekuekuo bi mpa ba bi atena edidi nkomo adwen mo ho a mo pa cho mo betimi akọ hono na omo conference hall no eho eye kama pa yie enti surprise birthdays ahodo no nipa ba 400 etimi fa me pa cho se opesa oye proposal surprise ni nyina obetime do wadofo kogu ho na maye ne kama omo wo Agrek Junction kwada so omo ye adwuma juada ekosi kwasiada 10 am me pacho obekọ na nipa wo hododo enti ya afre wo mo numbers no na eye wo reservations anase wo orders no fama wo mo se ne be ya udru ho no ma ekom de wonti no wo bedidi entem 0530668585 0530668585 and I say 0542787278 0542787278 Good morning herbal
mixture and American for amount infections are what do what I body pain sciatica mama say sciatica na yeah temperature sciatica how picture kwan ulcer menstrual disorders meaning na any menstrual pains no obe pay good morning herbal mixtures sanso na enemu pressure ne diabetes nyina no obe pay bi anom kidney ne liver problems nyina pe edro ni bi enom na oho ento me patcho for good morning for was 0246 594117 0246 594117 and I say ubenye bi ato for still over the counter honorable sir kodie Mr. Kweku drugstore edubia say Mr. JB drugstore Fumso sanso na Francis Mensa Heba edubia say ubenye bi ato wo honomo the Papa J Maminya birthday wishes birthday wishes way every me producer way every me producer na kwesi me unse wa ma wonsa so wo okay way Mrs. Grace Ama CEO Emma the dress code dani den nyina o ma yentare o ma mi atare shede ba program yi so ebedi juma science free bra ye sha se ebesi ne de bia won bra yenda dani den nyina o ma yentare mpaboa de ba show yi so ene ye ne birthday happy birthday kese pa enko emma so for mama Grace amanyankopon on shroud na onto wo nkwemu ewurade ema wo business no enkoso a engro enkopem se wan kasa wani suade hunu wo business ni mu no ebekoso yesra nkwatenten ahoden ewomu enema o nyame onkoso a enshroud happy birthday Miss Grace Amasio ema the dress code sanso so ena mia medeshie meba mi piesie Abigail ekuya weda o say men wish madamfo Evelyn Osei adodo na freno efia oye makeup ewo Sofia o say odo pe ye nyankpon onshira happy birthday Evelyn Osei from Abigail way every me producer ho o say birthday and chiaka sie any birthday munshira enko Emma Flight Lieutenant Francis Lord Finn. Soldiers for Adame can colonel come over bome. Colonel pa. Colonel no. Colonel yeah. Said the one must spell no. Oba no colonel. But colonel. Beluchi shiano hanko bome so Beluchi mfa me nko school. Enti happy birthday enkoma Lieutenant Flight Lieutenant Francis Lord Finn. Ono na ye chaplain oda 4th Garrison Methodist Presby Church Kumasi. Na se Kumasi he nyina ono na oda no onye nipa ketwa. Soldier for sofo. Soldier for sofo. Soldier ni oye sofo. Soldier ni oye sofo. No ko wo a obede atutuo. Odinyame mu ewo tutuo ewo sunsun eno na ono oye enti papa ne ho fe oye kama pa papa nyame nshiraw we efri me producer na nabila ene wa asore manyina omusi nyankopon nshiraw na ma wo nkwatenten bambo mapa ene omusre emma wo papa je obaya ene ye ka bone fa che ho asem yeah sa enem mama ne papa o mama asemi yi o asem ye film mu because ye ntokwa na enyankon ti asem besa me de chew wa kan tokwa so on kan asem kro ye be kun so ye be kun ti me chew ati ti na ye ka bone fa che ho asem kwan be ene ye be fa so e de ye ho bone achiche ye ho well obaya mama nchia omo hwe no omo tie sabre bone fa che yade bi e ho hia pa baby a fache wo bia no na bone wo ho what I say and ade ba ko so ye hu ni say
bone facha nkasa no ye mfiti preko pe emfa bone enche ade ba ko besi wonu bone ye mfiti preko pe emfa bone enche okay se obi ye wade na ehye pa yi a ye mfiti preko pe emfa nche o so wan kasa na ye wade no udi kan e de che wo ho ansa na wotimi de ne odi oye wo mfonso no wotimi de ne de aye den ache no eduru bebi a obi ye bone a o se manipa ne kwan ma mfonso no oye no o go through the process nipa no go through the process of mfonso na waye no o go through na onya hunsunsanso ansana ye de bone aye den ache yo nipa bi wo no ma oye bone na immediately o de che no ano o feel say oh ye de ache me die next time bia me san ye biom a ye be san e de ache me enti nkofo bi wo no ma oye wade a onya wo fa ye because onim so oye a obetimi aye den e de ache no mame mo scenario we minimum obi a ne girlfriend eye ne mfonso okofa na chi na nipa ni ha ba ne girl ne fa na chi no okofa na chi no ka che ne se menya ma fa fro e ma be ma ne ka che ne se do ba ni ti no e mo obi e ohunu se nyinse ne enyeme de o why na ka say nyende be ma no enyeme no mo pesa tie mi ye tie bone facha wan se na make kan mi si nipa bi wo ho a omo ye bone a ye mo go through the process of bone na omo ye no ensunsu anso no mo fam okay what you say ya ye bone ma ne fam bone no ye no tua no soka ma ne fam no enkonani wi a na de ache no che na next time bone no onsanye bio eh papa ji tie dia me scenario me de ma me ka se minimum bente bi a ni girlfriend ekofa na chi ema ochi girl no what you say ochi girl no girl ka je se wa fa afro ese odo na odedo girl ni to ka je se ema obi ehun se nyinsa na enyeme dia odo ni ntino odi che no ema obi ehun se nyinsa na enyeme dia enti ema oba ni hu se watch me all the same but o san so dia che me ma nyinsa na ba ne ko se ma me hu se eye obi dia na mom all cover up odi che no unim se nyinsa na nyina but oba na safa be ma hu for san na twempra bio nyinsa na nyina say yes odi che no a hu se ampa oba na chiti no oba na san efa be ma fufuro bio esa chiti because be ma ni around so ho bonifache odi che no yen hye no so enyam boni nyina so ye de che ibi nyankopon kra no so ye boni tie eja odi be chew oba odi be chew ne mo ye tia sunsun kronkro a on fan chew boni bi o ha ye fan che I'm telling you the truth bonifache all right but who ye boni a hu boni no ene mfonso na o ye no ene nipa na udidi no especially ye member kwade ye fa boni nchew ye di free oh sere he ye fa boni nchew ye di free nyankopon kuto na di boni che ono no ye boni aduro e di se ode boni che nyankopon e ha e di say you obi boni na mpremprem oni pa ka say oh mateme dia chewa you very careful the kind nipa na wadi wo boni no wo na wo say wo ma wo kwan na wo de chew ho ho na wo bedwene oba ya me boni ahye me akowakomam wo betra se na wadwene ho ahwe oba ya niam bi oye ma wo a wo feel say enu nti o se me de mo to sa de no so na me de mfonso ne che no ene yenye da kope it is the moment adena sha se na o tra se o dwene kwan abafa so ade be che no o ko na o ba no na nipa no no ya obone no sabe no utua no so ka o go through the process man fa ya onum somebody chop money 1,000 a day at so 100 cedis man ko de ni mo pass it through the more o ye ne sa no odi sua de no so de che wo ho ti wo de che wo hu wi a na wo bie wakomam e de che nipa no so de bone e che wo no what am I say eti bone fa che wo we no edidi ahodo instance me amede ama wo no nyankopon kro so mfa ni nyina nchew wo tra boundary bi a onfa nchew wa wi ade ne ye de achew wa wi ade ochina ye de achew e be to so miensa enti na penyufo ka to se kwase di akra ye dai ye ntia so mpresa e simple ade da ho ye mfa ntu ye hofo wo yi obi mfo so no de chew a
enu nche se ubesa kwa koye biom oso twa so unkodi sa bone ni biom enye easy so obi di bone be chewo the father say odi a chewo no enkyere se ni refill enu to obi di fun so chewa wo ho bibisi no wasa be refill na da oye ni se on fan chewo odi free je danetiko da ho abribia obedan wo ho yes yen suasa de we nyina enkankan awariam se wo chiti wo fa ukunachi ana wo yire afa wo chi ana se obema na fa de yire chi sa bone no edin passe nipa de che egu aware bebre what you say joso de ache wumpo no oso ye very careful no hwe na oni mi no asetene yi joso de ache wumpo no ne woti no oso ye very careful bi wa ode ache wumpo no opekwan bi afa oso e dia be du bone was ode chew ekipu awo ne nchen eti bone bi wo kwa na wo ye obi a oso tufu nipa nchen kwotena ba bi kakra I'm not putting the car no. Your bonny will now dinipa. Before someone said Boniface, too free ho, copper baby tra, no jay dipano, no on your time, Emano, no soon your time, Mano, no more. No, I chop on the all right too. Nemo feeling chain for some time. Into a block, I said, no, oh dear, co, Naminia space, and find me, Mamma, called Jenny Hawker, Emra. Yen nan crani mu end to two crani. Timoa obi emu ade e ho na mo se mo de ache no mo ha mo ho ye fa boni nche prim so nya time na obiem na onya kwan dwene ho tena se analyze wo ho ntinsa no wo de cha wo de che ono krema abra onside enkai bium ba boni a wo sai wo kai a wo so de ache de na e so won fa nche e na wo ye obi boni ani so obi ye boni na se wo so de ache na o so many people who say wa kumem tororo e na wo de ache no ada se onipa no wo be fa no enna fa kwan bi so wo be ja odo di ache no wo ni pie be pie akotera ba bi de unya bi da no ye bi che nipa no hu se wo de bone na che no kra obi wo de bone ache no no efi na ko wo ye bone adwuma mu ha aisa ko mo FM wo de bone wa ha ne ya pam Akoma FM ya pam nipa no pam na ya suspend 2 weeks kofie okofie no no o zia biom on 2 weeks no na se bone na odi ni kra no o ye okay. But you ma 2 suspension no ade chi na wa around cause boni na we so wonu ho a you ma suspension ade chi na osa badwuma oba na otete odi the next day no ba o nya adwuma ba 2 weeks na o adwuma mu a eno adwuma CEO transfer adwuma say ade ya abrante ye wonu no ho ya suspend 2 weeks wa ko she fie 2 weeks ya so ya aba na say o boni na wo no suspension ya ma ko we okay wakoda adwun we okay wakoda adwun e ba sa na ya wono CEO no e da so hye ni mu ya suspend wono status ko Akoma mu nsem unye producer bi wo adwuma bete na wo mfunso so the status yet me fancha wakwa kofi akoda no ade kire no ba wo gire kire CEO ba hu wa he wo man kase kofi no we din no do se guochi na wo gina ho no gina ho wo se 2 weeks suspension ko enru wo na ka che wo se me hu se afede wo sesa enti suspension ni kwa mede metem to awajuma so status ntini so your techniques bibria yedi me hu se ade we amaye mi nya biom nipa na jatum sampa mi nya biom obi wo beka se onye biom ba ne nantie ne nim eni ni pedua kwa wo hia wotim se no onye won ne but still actions ni kwa che se on fa won kwa je sie no so won fa che eye eboa emasundwe de eba eboa eka dipa bom esiesie fie eboa manipa ni je eye se yede bone beche na mo bone no ye hwe bone kura yede eche no okay yes ye bone kura yede eche no ye da si bebre adwoa nana ya toa so maye ya na meka bibi se gidie yensusunje ne pendi okay ya edi enti na meka sa nipa bi wo ha omadwen se ase ya hyeda to wa man yembu sorry me pacho wo enye nipa bi kadene but de bi ombeka de bi omobeye me pacho fa cheme eye mistake ene bae adechia na wasa ye biem se nipa no okatoa so be miensa da wo so memma de odi ye wo no onsa mfa nye wo biem
If you say, Quasi Nibia or Yentia Sumpreno, so woman yetia Sumpreno, one cassa will boom when you tia, one cassa will pay a real day, a mouth. Ya, nipa bia your madden say, Media adia me ye, some media ya, a dear na yabeka. Nti abibia no mokoso no mo ye. But Jerumus adia wudi ye wunua no eye ne ya. Wa ye wie no say, na ya kwa de wo ye twintwan, ya kwa de wo pa na chewa wonte ase. Ya nhye nipa monfa bone nche o. Ye nhye nipa e monfa bone nche. Te say awarefo mienu tie, na be ma na ye bone. Na waka che ne say oba ye me pa ochofa che ade say na o de sabi edi etata no. Ewi abo. O ma me nka ne sa. O de tata no. O fiu sese no ba mu a oba ne be firi ni pemu de a che no. Da bi They bet me the amount. mistake repeated more than twice. Your choice. Why you wadwen say and na wo botini mu po say wo de wo be ya e na wo be ye. Enti me de bia me meka say obi ye obona ka say wo de a che na dan ho so. Mani hwese ni pakro no o ka say me pa ocho no obeye biem ana onye biem. Say wo ma ho kwan na se yedidi wa ene se bi wa wo bi piedro na wo pesa wo nom. Because krowe mu no nipa bebre aye o madwen say sorry ye ka ye nje receipt. Sorry ye ka ye nko tumfo ne yakwa sere ansa ne yaka sorry. Nta bibia no makoso na omo ye den na omo ye. Ya say wan dwene wan kasa wo hu a obi beku ato atwene. All because so feel say ono waka ne sorry awie. Enti na wo se chenchena o de che no. There be an apology should be loud as disrespect. Me da sana magudi etie. Se wudi me bone na e wo se wo kasa me pa chowa baby kura wo gina ya wo kodi me sa bone no e wo se wo ko honom sana me asem we die say e wo se baby wo ko gina ya wo di me bone asem bi na aba na stress e wo se wo ko gina honom a na wo ye den wo ka sorry adwa asem Sabia ba comment here. Obi afre ye nua ba bi afre se oni ni kuna waye no ho ade enete na bre bia woni be ma ne bedawie be ma ni twa ne naked videos ene pictures bre bia woni ne beda Be ma ni twa oba be ma ni twa oba no omo have sex no video omo atwa wie nso no atwitwa sabi na kosu kuma ne mpokua ne to ane to o de asende obi anase o de phone so ohun no be ma ne phone so obi fufura ko hu o de chat na obi akohu different person ehun no be ma ne phone so different person akohu wow different person akohu wo be ma ne phone so including omumma wo ma wo wow Peggy will floor. Na me di tumi. Enti nana ya. Because this way no. Na ye say ye nye obi a story ba sister na fro so hu de onye ne ho. Wow. Sa bontin so fu hu kra de wehu. Na including omomma. Waton na deje. $1 mba fie o. Se ene de ohun ya. Emma bebra ye o madwen se ye be ye sa de ayen rechi ye ho. And they were decided say me hey me ma ade ni ni ebra na behwe bi so ba no choice a na me kan say and the ma bebre yes ade no hey ade ni me bonu don komi o eye $1 fa bra na eden na me ngiska eno de why na adwen say ode nya no ho okay but wait de be ma what sika ware oba na wotwe na degem na ne mma ene ne namfofo bi mu ehu enti boni we ya nipa no be den pa ye firi na kuma kwan pen so obeye den eye firi na kuma mu ya me say apology ohun baby ko kodi boni na wo sa de apacho no ko honum o e wo sa wo de apacho no ko honum sa wan fa nko honum obako so abibia de ayew bi si yifiri wakuma mu ya wo be yefi wakuma ba esanse wo ye nipa no de bia it will keep on occurring to you so ba no be traumatize ne be ma na be dakora no a yeah na sisi na wo so wo de ntoma cheche na ya ase so wo de na chi na be ma na wakata baba bedu ne fa na wo sen honom no gare nya no ni je chese wo no hu nyina kwa se ne ni je ben be ma no ejimi fo what I say oh papa je oh yeah ewiabo
no kwana no woka no Bible say fa kwase fa de kwase ase no fa ma no we say bibia anim enti wo hwe de odi aye ne yi a ya wo be hye ne se won fa nchew ana wo be yende na se nipa we watime yi sa bone no afiri ne tirem enti em ka trust no afi de woni ne betena because say enkwada wo mu ntem ba no wada ne ho so obada ne ho so mami sa papa ma ni je wunya bi wa ware anim wunya bi wa ware anim efi se wode aye na no enye ba akonya mienu onim so odokwan so ne kunu ne na ye wie na wutwa madagye na be bia graduate and my man me say eniema bi say na normal wo ye me yere me mati sakasa no senia atiefo mfanche me sakasa no senia si ye me tan mati sika ye ho ade mpacho sika no o kwati sika se o ma mati sika ye ho ade na de ye me ya ne sa sem bi say ko pie mpanyimfo animu a busuafo anim ne yetena se ne ye show ba no se facha no enkwala ni enyo mo fault baby ye free no eni baby a ye wo ye no sa na ekoso ya de ye wo nana ye de ye wo maame eni ye de ababa ye wo se krom ha se akwada ndi bim da e wo panyimfo anim de bia wo bedi fo enti se wa na wo ho so a untimi free opem mfa bone nche me de bia meka I will be good enough to forgive you but I will never be stupid to trust you again also this admission utrim fache da wo ho so se sa de ko na nipa ne de ye no se edaso akoso wo tirimu a ya adwene wo ho enkodwene wo bi ho nkonkotena psychiatric home enkono ma abodamfo aduro abra se bi wo modam se wo hu sa ne ma we nyina all the time wo betim de bone ache ka chen sa wo de ache no ba dwene wankasa wo ho adeko ni si ye na de na ye me ede na to me nsunsanso be na de abreme so wo hu ni nyina you are good to go one fan chena se de nyankopon ka no so ntimi fa na wo bo na nya den enche ba wo de chena e ma ne sa fa sa de no enfa ni obi em ya abuna sasa na we ni jellicers ne sa me de mesro makasa wi a ene no mama sorry de bia na we ni jellicers no me we no me we no obi yire de me ye ne nkohwe no na de wo ye be ma so obi yire de obetimi ade jellicers de yi na ye ma wa na hwan wadan free ye ya uko free no na e chan ho pacho debi we di onya iska uko be bi fro ofa ye ntwa ye humra Pesa me di beda mo na mo mboa me. Ade ye de na asi 2019 na me no we. Na say 5 years. Mpacho. Nyi se ni ba e no osibi nkoyi. E no ma me 100 cedis se mi fa nkoto edro. Na me ye adwuma nti me ankasa me gimi hu di se me wo a metimi ahwe akwala no. Nti ma nkoyi. Nti me free baby a no onim se me wo no. E na me ko hide down wo baby foforo. Nti mi ana me hwe me ho anyi se ni nya 6 months e na me hia na danfo bi. Anu aka chem se Teresa sai wunyem na me se ai doji se ko yi nyi se no wan ko yi na me se no se wa ya ade mi be friend anu o friend me nima no se Teresa nyemo no se sa anu oni mi kasa ba wa ma me ska se ji ko hospital me ana me ko hwe me ho na me ye adwuma nti mi wo ya ni se mi wo 3 months ansa no wo baaye mi ko yes emu ka nyina me na me chiaye Inti akwani di 3 months na obae na me na temi nchen inti obae na me bom na ma sa akwala we die mi fa no mani papa obeka bia na me na se zo nu so abablewa na mi fa no ma no enye hwe na me si yo na mo se e ka na me boy no mi sinsi ma no ntia na me si yo we die mi ye kla enya de obetimi atia ne nyina na o ma mi 10 million ana o si yo Inti 10 million no so wo kwa aba no wo di 10 million aba no see you inti oda no okoye no ma ye 1 million na me see you okoye oje mi jiye mami mi ntwa ntro mi jiye inti okoye no o frame no say every month bia obema me ne akwala no 100 cedis na me see you every month there in 4 weeks no obema ye 30 days obema ye 100 cedis na me see you
Nancy most beautiful na pegging Kobe. Onsene ho kra. Onsene ho. Onsene ho. David. Wa babrewa. David. Onsene ho. De make. Abna fa yekudafo. Ebusia ye so Ghana's most beautiful audition no Kumasi ha de no ekoso. Wadaro mabosume ya ye womi ebreni ho. Ne da etoso enkono 9 June. Ena ekoso ewo Kumasi Montine so. Makeland Hotel eho en audition no ye de ekwa akohwehwe so. Enti wa ba ya afa na wasiso. Mesi wano ne brofo ka ede. Wonta de hyem no ehihye ye wo confidence level no so ewo soro. Wa mamre ene wa mane no woti ase etimi express wo ho ewo mudia. Ene na Ghana's most beautiful no wakonya ye de ema wonie. Nyame ya adom ade time de tu dwa no June 9th. Wo champagne for ewo Makeland Hotel. Anopa na wo chepepepe na chese yatena se aye bo ade mu. A George Foni ni na aye krado. Ye ba betoto ano ebisa wonsam se asho. Ye ma sa platform no TV3 kese wo kogina so a wo betimi aye wo ho ne ma akasa edwemu ewo bedwema me yehunu se o wo bayi bibia so ehye Shane so say ada wo ba audition no atade a wo shaba pacho enye high target ena enye printers wo mo chese GTP entomani bi ena wo de pam mini skirt enko pam de etra ko toje yesi mini afa wo top no so eye white na emo me tank eno ena wo de boso na chese bibia so aye kama champagne for ewo hoso wani je ho kwa de a wo betimi aba ba ye the next queen a represent wo region Dank Herbal Clinic Limited woman so see and come for enfama say nya de woni na eho ene ekwa kwotu ase titu ene se wo yade no pese etufri wo so a emabiem no Dank Herbal Complex Limited ene e come for edi amount woman so uji hudi anu abodin woman ji omhudi nti omo chese enemu nsanyade ebi ti se syphilis gonorrhea ene sa enemu nsanyade ya netete ema ne mema no eno ho adwuma na wo mo ye wo mahye enti Kumasi pechi number 2 wo mo ben City Life Hybrid School wo de wani chemu ho no ma bibia ebe kama Dank nupa no so ebuso wo heba ene pharmacy shops ahodo for 0266593330 and also said 0244017556 na ene mpanimfo enkasa Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kwesi Dioya na ye kanfo ni nupa ni bi ede amano maami we ni no ani ni no sansa hepatitis B yade no titles band no yade amane se wono pa na etimi kon hepatitis B yade no edifri ho no mo a emabiem ti heba doctors ni na esuo no sansa maami we de na aduro no kasa paya se utimi se wode kanwa yade no ba bia hye bia eyifri ho eno achi we liver ho sensam siateka udompemu ebubu ulcer anasa kompo na atewa ho ofeso a power ebetumi abo wo ma bibia aye kama Kumasefo momfa mani enchemu ewo fe yase Lake Bosomche ekwan so wo ne Jasper filling station na edi animation na bibia enya kama ewo ho eno achi edue ya heba malames enso ebetumi aboa ama malaria fever no yetu ede efri so hebaten heba mixture ne powder no enso baby boost immune system no ede ama jirikajiri no mema dia afei cough care se we obi a wotai ebo wapa na edro we ne betumi aboa edro ya heba tonic nso eboa ema de wontimi enidie nanum ato no eno so ye efri ho wo de fu ani chemu ewo heba shops ahodo titru ene baby biara yeton ebibidro ne kopema me edro ya ne nura wode abesum ho ni bi eto fra number yi so ne mpani for enkasa 0244544422 and also said 0200383831 na fei ene mpanimfo enkasa grow fine herbal tonic nenso eboa papa ene mojadru ba ko a eboa wo esa umu yade na esese unipadua no ama waye soroche enti saye yade nko ade a na wonti apo ewo nipadua ma grow fine herbal tonic ena ebetumi abo wa ma unipadua no aye kama edro no woni a enom ne dia danse eba enti na wo montam ho no bo unsaka no eba nkoda ni na eboje so no enya bibia se edro ne ya eyentia wunim se vitamin C ewo mintimitimi bua ema nipadua no esiesie no eye ne kama for wani chemu wo heba ene pharmacy shops ahodo na ekope grow fine enupa ni bi enom digital herbal clinic ewo Kumasi edumadro no ne dudrobo nchomu benya bi ato ewo ho 0244596532 na ene mpanimfo enkasa
makacho dada say enye quick credit bio bills micro credit enti hweye na obi amfa asokwa ana ne wo achenchina bills micro credit say eno na ababesi quick credit anemu sikasam ho ntote no wo moboa ma bibia ayekama ebi a wudi da osikasam ewo form wo pesika kakra e de ata wujudie nemu a bills micro credit na betimi aboa wo bia bafie busuapanyi wason ye hye wo hunu sane obetoto niema e de afa bills for se bra na ene wo mo emedinsa wo so aya na nsuro se obeko wo mo akache sanse quick credit a woni mo dada no wo mo ankasa e na eta dwumade ye chi a wo mo ye nemum edin ne keke e na assistant to fa ho no mo na ye mo wo e wo sika kwan sikasam eso kwan no na etimi abo ama wo so adwuma wo ye no wanim abanyam agbozo heba clinic se ye mfa heba ene hahama etimi ensa oyade no ema na yenyi ase emfa emfiri ho wonim se hospitals bi wo ho no ma woni a eye adwuma wo ho no kra no adwuma no wo hunu so enti wototo papa so saa agbozo de woni eye adwuma no ya hyeda e de wo mo afantetie mu nti wo ba ne e ka cho se yade no edro wei anase edro se ne betumi abo wa enye wo achi ne ho de wudi sika no efa na wo ntontwene ye enti fu ani chem wo ho na wo momo wo e wo saa kwan no so enu achi sexual weakness a ha ema ne mema no betumi abo atenete e de free ho ma bibia so aye kama Kumasi de chamso en wo mo all the insurance junction ho yenko ba bi enyere nti utwere number ya ebeboa 0553417752 0553417752 Covi organic tiger nuts extra fine powder ataju sam ya nwa anase ya blende amana yese muhumuhu e na ya twe ensuo no ede afri mu nti nnom no anase se wudie no enye ya yesi anopa breakfast ne kwa utimi se bigum na waka enu musa na chese wudidi adwane no na edroni so eye wo mu adwuma etimi boa pa e ma fei o digestive system no eye strong afei moja enemu e woni padua mu no e regulate e ma bibia ekoda de eda afei kwa no ebia wa ye kese mu so edroni betimi aboa wa ma so ate na ebia kwa akohye de ehye afei wo libido no e ma ne mema no atenkasam no enema nkoyi a wo betimi anomadro yi bi na bibia so aye kama hyene so se edro we no eba ede ma ema wa fefro anase woni a ema nkodanufo enti edro bi wo ho a yese wo ba wanyem entimi nom de e wo ma nkodanufo entimi enom a covid ye enti santi wo to a etimi boa pam for 0200777277 eno eyese wo pay information bi e de afa edro ni ho a eno achi wo pɛ ne ba ko mienu miensa anase wo tu ne dodo mu akwa akoton a eno so eye 0505408862 Royal Homeopathic Clinic and so say yankamfo enfama say promotion no egusua ejina mu barrier wunya fa wani chemu ho a wo ya mess out for 50 Ghana cedis per kwaje wo card na eji folder eka home na yentimi NCC woni padua no ema ne nyekama yade nko a na etete wa Royal ebetumi aboa wo ama woni padua ne ho sensem no etimi ayekama enti 50 Ghana cedis a wo de kwa no niema bia benya bi ewo munie consultation no free labs ahodo free diagnosis ayebeye wo enu so free enu chi massage na ahodo nso wo mo de aka ho e de ama medofo ya hye ne nso se edura doctor ebe prescribe e de ama one de wo beto enti 50 no echi no pakakra edu tu botomo ebetumi aboa na se doctor e kanfo eduro bi e de ma wantempa no na wo to se de be ya wapomuden ho nsem ebe ye kama ye wo kumase de ne kanfo enfama o se etimetim muni junction ene mpanifo ebutu o mo ye adwuma edwoda ekopem memenenda wo mo ye adwuma anopa no nson empemu kopem enumre no nson empemu enti ye 0242951005 ananso said 0204496212 na yakwa kope apotie ewo royal for akache obaya apotie sesen apotie wonkwa wo uchi no wa kyerɛ wo de ana Debbie happy birthday in advance semi ye June we June July rather we Beluchi kwa ye mashino Beluchi ye mashino say there's only mu date of birth say na ye benada abna ye press mama you nya baby free oso ni kunu da na ni kunu ni video we video na mana akoba say nemma ehu video ni pictures no
be man nan fufuo ehu video ne pictures mama ye ka bone fache ho asem ye nua be ohun de onye no ho odi chemi kununum po ohun kwan obefa so ne na asan nya san na mu kita ho mama wonyini wani afi asem bi sei no sei no ba no wonye no ho asem no eni anya because winning I quite remember minim say men are very jealous about their wives. Yeah. Because minim obia no massaging place. Na de kunu free video. A massage therapist. No. For massaging. Okay. Enti ebra the oye massage therapist no almost shed them ho na ni kun free na video call e mam you know be ma ehuri ya odi afere e die enti no akọwro wo ho ama na yonko ba e hye no na say ye be ma de anka ware na gu what you say enti se be ma to meet etwitwa se bi wasimfoni ni ade edi kan ompew epe oni bi ma wo be hwe no de no e chate abrofo de ne boys ne ye yes o de ne chate abrofo e no ne ma ne ba out na sabi oba wo ne ne te ye de sidai Owusuaa say hwatare ehye onza de dawa yemra me ho edida wa ha edida me ko to dwe because me dress me age so wo nyini a afi na wo kata wo Owusuaa ese me hwa na me ye nkola asem sidai ai na sabi oba warefo brema besia ba waware no wo nsem se obesi dan de ache enso se so de cha nkola ni nti ana baby anto aduro ne nsan so nu ho omo ahu pictures wo de den na ko efi omo kra bedi me ho me so tene am di tene ene wo wonim social media I can't we nsa etimi nipa ba ko timi ba nipa 1000 enti fache bi wo ho so anu den ba ma ne mpeno no oba no on steady ade ya ne ma wo say ye sha ade woni nipa ne wo ho a ekwan a wo de wonam so ne ade nyina woni nipa ne wo ho a ade a wo ye bia wo se wo de woni to na wo hye so wutimi ede to na wo hye ekwan aso basidi me nam so eniema bebra akoso do oba na ahwe eniema bebra akoso do oba na meneni anawo be makasa obekasa akire wo said they are related to you e ya de ehia so so afa be ma odidi kra bi am obeba na de so no abedi no okọ aye say kra so no da wi ano adan na ni hwedan saa ne mani nyina kire akoma wone wo de tienti o sa uhu be ma ban a wone ne tie enkrofo bebre ne ya atamfo ne da au ti fache de emuodu papa ko sa de o motopin ai be ma o da wachi so timi to ho papa bi anu otema mi fo timi ka che ne yire wo ye ne nsa se Mr. Dechi wo tu afamo no ye ne nsa net eso o bo tennis o ye mi wo big da papa panyu na yire no timi ka che ne tu afamo tu achi tu afamo no ye ne nsa se je say e ho number akokora nta o say hwe ye nsamu na wo tu aye se ya bibi be ka wa akire enso wo tu afamo ya no de be ware wo tene nchen no obo me se facha de ho bompa ye mawrade emfa saa honhom na ye honhom o sa ye yi free etim de che ye honhom se bi ni mu a sister eden aware mu bone facha de ya na emu a zin emu o wa won fa nche wo do no betena saa
na wunim de all planning obu also the chewa ade a wa planning te say na papa je ka wa plan ne pa say wo de meja ama na ka ne yete ho a either so be sha say di dada nchene dada ne salt yes ebe di dada ne salt sa ba ko ne kakran enso ni pa ni so no oh meja ama ka wo me de a che no obu a wo ye ne bone o so odwane because ne fache te say de ye kum nipa obi fache te say de odwudwa nipa enti obu a fache no kra no o ka ne nipa ni so because mo be pa oh me de a che o enti wo no so no a wa ko stress ye mfante wo no e wo sa wo sesa wanam sa wonu hu ampa oni ye obi timi ka say some dey esem nka sorry na maka enti nipa be de achew just obi kura nka say ka sorry anka bi nipa bebre sorry ni wo mabrabo man ne men nyina de ama your relationship egu pa no and obeka sorry no so timi de okay so okay me sorry okay me you're sorry okay me you're sorry ebisafo na ya ka bebre na akase mo amutie ye ne mo amoshe ye nsoso no mode mo adwen kire no ebeba ti ebie phone lines no atumu 0243 114497 0243 114497 and I say 03224 98035 03224 98035 with me after na ode wa drink reno aba ene die me amesua die na bonifache ho asem die ye nyina ye tosin wo baabi boni bi wo ho no wantimi fa nche wo utimi se nipa yi bua paye 0243 114497 0243 114497 and I say 03224 98035 for wadin chire ebra nipa na ni da ho utimi say hello good afternoon pacho di ni bebi akase free pacho me dejo akase free asumo son kwanta me pacho yenti of Joe bani sache na moka no nka ye de ba ede me se obi de that's 3 years ni me tiwa ame kana ni ma hweme essa dan me yira na se me ga na fa na pa mi ni agency me da jai mi tana ti na fa me yira na se me ga na bi fi afa kira mo se sa o ma ma ji ga na nfi me sama me kuma ga na ntimi me nesi di akoso ti oda ko pena ni papa na esumai na mo de la fa ma me yira se o hiano mo wa mambra bi ba to me de na maka mo wa mambra de se ko Joko ye no ansa na mama me sila ne se na so me fi afa aka akira mo me so me ni tane ti ban na me je wa me ti afa na me je ti mo se ya no kwalesa and then so me sha atade bua ma se no be fra ma bi sa me se atade na so ga ka atade wo na me hye tane wo na wa ba me ho na me wa di nkombo a awu be bi sa me se me afa me fi we se abon oho amoni na di nkombo informant kasia pa mami ama guys bi abeko obi akofo bi atade na ni atade no wa bi hu o me na be hia me wo me gate na o mo kon ni o na me yire na fra me wini ba ai bi sa me se me se mba bi hia me ma bi mi gate no len na o mo kon toko na ke se ni ya ba ko mra sisi ani anu ode mami afa me ke se ko ma ba ko ma fia na me one off na me yire no so wini ba bana asama bi no for your crew ho bia no sister na yede o friend no wa bi sana na tani ma me be friend no wa bi sana so aboni tane di to ji sa ni tane di sa aboni ne bi and then me yere no o de number to black so abroka ne ya no sana on fa ya fa na bra ne ye ne nkasa ma wo
Yeah, I am the number of mama. Fabra. You are Akoma FM. Asokwa mo Kumasi mo. Opposite one year. Enti anasa frɛ your numbers no so why your number 0530 no 0530507849 frɛ no so. Hello, good afternoon. Went me engine so mama senya na make no obi wo wa why oboni okay. Good afternoon. Midafo for bro to bro chasu ngenka enka na be dafo no produce of what you don't say. Ibrahim. Ini ada na kwa mo kwa na for original Nigeria the contract papa. Ikuna mideju. Nigeria yanko. Mincha Dr. Mesa. Na me friend of Gloria so empty producer na be dafo akati. Esa say temen no. So the baby and the baby trust me look on me again na to point ku it will be an idea for her because and then can sorry be about you. Yeah, Nigeria. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yeah, mun check lines na mama. Good afternoon. Mentene kasa no mama sani ana make no bitimi ye obone tizani aka okay sorry on do hu se wa ye obone o dabi enso na ade ne ha wa wunim se wa ye me bone. Good afternoon. Good afternoon. Akoma. Yeah, we didn't baby aka say free. That's so crazy. Watch dog. Yeah, just that's super me che bi afo nyina. Konsa ila obayi uni aya ito nya botre eno kwenso so na ye ko bi sa be we kan se e dia ye tira bo na ho na eja no be no e dine bonne ogu nya wa be nya mi ni me dine bonne dia e dia o dine bonne na ho na no e na wa pa cho e kwa da na mo wa ko radio so then yes be dia be se ya kudu no untimi nsan kuduro me de na mo wa san kuduro e untimi ye no ma me dia me timi dia cho we are thinking how I see. That is the other. We need a whole bonny dear, mammy, and I need a whole bonny dear, dear. When you from dear, one said, I know dear, so will be at news with dear. Oh, a plant dear, cry to you, obey one another. I say, need a whole dear, send you, or me know that, will become a day. The extra mammy, Macra Badu, minimum Macra sitting a day saying, and the chai boss expensive. Ojo Papa Jojo so. Yo. Hello, good afternoon. Nigeria Papa Jojo producer. One of the so be about you you did catch the correction the banner and then correction. So everyone here in Lebanon, in a first media, and I'm the first details. Nigeria movie. Now you know, son, and I'm not going to teach you more than the one who had been in progress with your three. So there you and I bet I was a little your children. If I saw the family said no, you know, it will not move. If you find the best man. Na best man ko an fe Nigeria me ya wo me so be ken coach bo be sa kwa kan no short na. Oh, Nana then a network here in Nigeria. Good afternoon. Hello? Good afternoon. Hey. Enadia. Good afternoon. Enadia nze ni edin fo nko ni timi bowre mu. Eni edin fo nko a network no enye. Eti no. Hello, good afternoon. Good afternoon. Nyami adumudi ni baby afrefri mi dofo. Okay, from Japan, me pato nti weja. Tikro meja mpacho ye tie o. Pato ti. E be me ba mo na. Mo so ni ti. E be se bi dia ba wa. Me pato Fabra fe your number we 0530
Hello? 0530 50 78 Mpatwa 49 Yo, but me that's not for you. Yo, me that's pa frame na yen twetwem komo. Etie for yen timi mfo ofefo ni biem. Aha ene ye de na dwumadie no ebesi eye akoma mu nsem mabedwafo Queen Sabida brother banka ote nenka. Ote Adwoafa ti Peggy ote nenka. Ote Reverend Sia Apai life the road is clear. Ote nenka sanso enna Brotherhood Boys Prefect. Ai, etum baby ajemefo nyina mema. Omo chairman Fresh Boy Papa J. Ote nenka. MC ho Kwesi Beluchi etete meyanka sa ono enade ko Facebook no so ema mete yiro ema o technician a wo chinchin ye mic na ne ma ne mic ka ho eye Timothy ai ono na me producer my able producers eye Nana Bila Kantanka ena Spatus Kwadwo sa kodie ai mensem midi Owusuaa midi ni Nana ya Owusuaa Bempah me sorry